Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Kluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaur Lezamako bigarren zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean, Segunda Federación mailako 13. jardunaldia eskaintzeko. Bilbao Athletic liderrak, Club Deportivo Tudelano bigarren sailkatua, jasoko du hemen bere kirol instalazioetan, bere bolada itzelari jarraipena ematen saiatzeko. Gogoratu, Carlos Gurpegi aulkitik zuzendutako taldeak 10 garaipen jarraian daramatzala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Hoy estamos en directo desde el campo número 2 de Lezama para retransmitir el partido correspondiente a la 13ª jornada de la Segunda Federación. El líder Bilbao Athletic, que lleva 10 jornadas consecutivas ganando, recibe al segundo clasificado, al Club Deportivo Tudelano, con la firme intención de prolongar su gran estado de forma y de paso pues seguir sumando de A3. Ezer baino lehen, guazen bi taldeen hasierako hamaikakoekin, betiko moduan etxekoenarekin hasiko gara. Gurpegi ondorengo 11 jokalariak hautatu ditu, ATP-an Alex Padilla egongo da, atzeko lauko lerroan eskuinetik eskerrera Hugo Rincón, Unai Egiluz, Jon de Luis eta Aimane Jelbat. Aurretik zera Euskarri lanetan Beñat Gerenabarrena, Mikel Jauregizar eta Ibon Sánchez, hegaletan Carlos Mateus eta Aingeru Olabarrieta, eta aurrelari moduan Pichichia, Urko Iruretagoien Aizeta, aulkian teknikari nafarrarekin batera Oier Gastesi, ordezko atezaina Alejandro Rego, Luis Bilbao, Junior Vita, Íñigo López, Iker Varela eta Peio Canales izango dira. Eta talde nafarraren partetik Oriol Riera, entrenatzaile kataluniarrak, ondorengo jokalariak hautatu ditu. Pablo García izango da atezaina, Xabi Urita, Mikel García, Mikel Santamaria kapitaina eta Ramon Riego atzeko lerroan izango dira. Aurretik Antonio Tegi, Dani Santagosa, Álvaro García eta Alejandro Forner Colau, eta aurrelari moduan Joel Rodríguez eta Luis Carbonell. Aulkian Eduardo de Prados, ordezko atezaina, Mario Sánchez, Gianluca Simeone, Iván Martínez, Borja Vicent, Manel Valdivia eta Andrés Sito Barrera izango dira. Beraz, partida oso erakargarria daukagu hemen Lezaman, badatoz 22 protagonistak epaiekin batera, epaia Alejandro Sánchez Alba Aragoiko epaia da, eta marrasei moduan Diego Sánchez Espilez eta Alejandro Los Fablos Mestre izango dira. Hemen irudietan ikusiko ditugu oraintxe bertan 22 protagonistak, txaloak Lezamako armaietatik, itxura ona daukate armaiak, ez dago beteta inola ere, baina giroa aparta izango da gaur, arratsalde nahiko hotz honetan hemen Lezaman, 6 inguru dira, minutu bat besterik ez da falta 6etarako, como decimos son las 6 de la tarde, saltan al terreno de juego los 22 protagonistas para batirse en un duelo muy interesante, atractivo, entre el líder y el segundo clasificado, el Bilbao Athletic, que es primer clasificado con 31 puntos. Recuerden que lleva 10 jornadas consecutivas venciendo, empezó con un empate, después se perdió aquí ante el Utebo y desde entonces solo sabe ganar el equipo de Carlos Gurpegi. 10 triunfos, 24 goles a favor, tan solo 4 en contra por los 25 puntos que tiene su rival de hoy, el Club Deportivo Tudelano, que ha conseguido 7 victorias, 4 empates y una sola derrota. Es un equipo fiable también a domicilio, no ha perdido fuera de su ciudad de Tudela y acumula 14 puntos lejos de su estadio. Es, por tanto, uno de los duelos importantes de esta jornada de la Segunda Federación, la jornada número 13. Estos dos equipos también que ya saben lo que es estar en categorías más altas, de hecho vienen de descender de la Primera Federación ambos, y hace 2 campañas, por ejemplo, jugaron en el Ciudad de Tudela, empataron a 2 con goles de Beñat Prados y Juan Artola. También jugaron aquí en la segunda vuelta, obviamente, y la victoria fue para el conjunto rojo y blanco, para el Bilbao Athletic, gracias al gol de Juven Urain. Hementxe dago speakerra amaikakoa esaten, guk errepasatu dugu, beraz beste gauza batzuk kontatuko ditugu. Adibidez, hemen ikusten ditugu sosketatzen bi zelaiak, bi kapitainak, Mikel Santamaria eta Beñat Gerenabarrena. Beraz, hemen ikusiko dugu norke aterako duen zelaitik, esaten genuen moduan, bi talde hauek badauzkate hainbat norgehiagoka aurretik oraindik, ez da
besterik ez dira besterik 13 partida jokatu, eta adibidez Tudelanok baita ere kopa dauka datorren astean, Las Palmasen aurka jokatuko du, Recreativo de Huelva atzean laga zuen, eta lehen mailako talde bat jasoko du datorren astean talde nafarrak. Nafarrak esango dira, zelai erditik aterako dutenak, hemen prest baloia martxan jartzeko, oraindik epaiak ez du partidaren hasiera adirazi, dena prest eskerrean Tudelano eskuinean, Bilbao Athletic, oraindik epaia txistuari jotzeko esperoan, Tudelano erditik aterako du, dena prest beraz, hemen Lezaman todo preparado, como decimos, el árbitro que se está tomando todavía su tiempo, las 6:01 de la tarde comienza el partido en apenas unos instantes, lo va a hacer ahora el colegiado que mira su reloj y por fin indica el inicio del partido. Hasi da, beraz neurketa, talde nafarra erasoan, luze jokatu du, bere erdiko atzelariak, Mikel Santamaria kapitainak berriz ere aldaratzea, talde nafarra jaso du, atzera jokatu du Mikel Garziak, bere atezainarekin, Pablo Garziarekin, Castelloko atezainak, baloia bueltatu dio, Mikel Garziari luze jokatu du, Joel Rodríguez Enbilla ez da iritsiko, aurrelari Valentziarra eta mantxo iritsi zaio, baloia Alex Padillari, atzetik hasiko da Bilbao Athletic, hementxe Egiluz, lehen taldearekin debuta egin zuen gizona, Jon de Luisek baloia lasai kontrolatu nafarrak, barrutik lagun bat aurkitu du Mikel Jauregirza da Bermeotarra atzera, Jon de Luisentzat, doati presioa, Joel Rodríguezena zen, baina ondo ekidin du de Luisek atzera jokatuz, luze jokatu du orain Padillak, baina Tudelanok berreskuratu du jabetza, hortxe dago Mikel Santamaria kapitaina, bosen bakidunak, alboko sakea bere alde lortu du baloiak, Ibon Sánchezen gorputzean jo du, beraz, jabetza mantenduko dute kanpoko taldeekoek. Partidako lehen minutua bete da, oraindik goli gabe hemen Lezaman, liderraren eta bigarren sailkatuaren arteko lehia honetan. Eskerregaletik hasiko du jokaldia Ramon Riego Asturiarrak, luze jo du, orain Carbonelen bila ez da iritsi. Baloi horretara Zaragozako aurrelaria, Aimane Jelbatek lapurtu du baloia, atzetik hasiko da berriz ere Bilbao Athletic, hementxe Jauregizar, Jon de Luis, Egiluz, Arerioaren zelaian orain Hugo Rincón, eskuinagaletik badator Nafarra, 22 zenbakiarekin erdirak eta jardezak hortxe Hugo Rincón lehen zutoinera, Izeta zetorren errematera, baina ondo aritu dira Tudelanoko atzelariak, baloiak epaileari jo dio, beraz jabetza mantenduko dute Riberakoek, eta atzetik aurrera eraso egingo dute hementxe Santa Maria. Carbonelen bila ondo egindu kontrola, amasi zenbakidunak azkenean Joel Rodríguezen, falta adierazi du erain epaileak, baina baloiak kanpoko taldeari dagokio. Hementxe Mikel García, Santa Maria, que cruza la divisoria, cambia el sentido del juego, ahora recibe en el costado derecho, Colau, atención, puede haber peligro, combina con Xavi Urita, el jugador ex de Osasuna Promesas, que fuerza el primer córner del encuentro en este minuto casi 3 de partido. Lehen córnerra lortu du bere alde kanpoko taldeak, Xavier Urita Nafarrak, Osasuna Promesasen aritutako jokalari gazteak, córnerra lortu du bere taldearen alde, Colau jarriko du baloia martxan, 5 gol daramatza, Valentziarrak, baloia bigarren zutoinera, adi errematea ona izan daiteke, aldaratzea, eta galdiketa ona egin dute hor atzelarien eta Padillaren artean, lehen aukera garbia, Club Deportivo Tudelanoren alde ondo, atera du baloi hori Bilbao Athleticeko atzelari batek, eta orain kontraerasoa egin nahi zuen Izetak, baina lurrera irriste egin du Aiakoak, jabetza galdu du beratzi zenbakidunak, eta Tudelanok berreskuratu hortxe erasoan eskuinegaletik Colau, baloiak ez du zelaitik irten, Irurita, barrutik Álvaro Garziak, Antonio Otegi aurkitu du berriz ere Colau, hemen dago Faurako eskuinegaleko jokalaria, lasaitasun eske, entzun dugu bere ahotsa, atzetik aurrera orain Tudelano, baloiaren jabetza, kontrolpean izan nahi dute Oriol Rieraren mutilek, Oriol Rierak
erretiro hartu zuen orain dela gutxi, aurrelaria izan zen adibidez Osasunan, Deportivo de la Coruñan, eta orain beste talde nafar batean, aulkian estrenatzen ari da, bigarren denboraldia, teknikari Kataluniarrentzat. Antonio Otegi baita ere Osasunan aritutakoa, lehen taldearekin debuta egin zuen, hementxe barrutik Carbonel aurkitu du, Carbonelek eskerrera berriz ere Carbonel ari hartzean, jaurtik eta egin dezake alderatzea Zaragozako aurrelariarentzat, eta azkenean baloia Bilbao Atletikentzat izango da, epaileak falta adierazi du, beraz Padilla jarriko du baloia martxan. Lehen zati bizia izaten ari da, 5 minutu beteko dira aurki hemen Lezamako bigarren zelaian, oraindik golik gabe, Bilbao Atletikek huts, Club Deportivo Tudelanok huts. Unai Egiluz, berriz ere Alex Padillarekin. Orain lasai, Zarauzko atezaina. Eskuinera zabaldu du baloia, hortxe dago Hugo Rincón. Baltiarrakoa kontrola ona. Barrutik Jauregizar aurkitu du. Badator Bermiotarra eskerrera. Mateusen bila, adi, akatxe egin du atzelaria, baina Mikel García ondo. Eta adi ibili da, baloi hori urruntzeko. Ibon Sánchezek berreskuratu du jabetza. Egiluz. Olabarrieta berriz ere Egiluz. Durangarrak De Luisekin. Minutu gehien daramatzan jokalariak. Bilbao Atletiken hemen Ibon Sánchez aurkitu du, Getxozarrak barrutik. Mateus aurkitu nahi zuen, ez dut elkar ulertu. Ondo lapurtu du baloia, Tudelanok, hementxe Irurita, Bilabarrak. Atzerago hortxe Mikel García, Imane aurreratu da, baloia berreskuratu du Bilbao Atletikek, hementxe Jauregizar eta Ibon Sánchez, baloia ona izan daiteke, baina ez da iritsiko. Carlos Mateus, saiakera eskertu dio bere taldekideari, ateko sake esango du kanpoko taldeak. Motzean jokatu du Pablo Garziak, eskerregaletik orain, Tudelano erasoan, Luis Carbonelen bila, Zaragozatik utzita datorren jokalariak, alboko sakea lortu du bere aulkiaren aurrean, hortxe dago Oriol Riera, barkatu hori da Bilbao Atletiken aulkia, Oriol Riera bestaldean dago, gure aulkian Carlos Gurpegi daukagu, lehen denboraldia Andosillako teknikariarentzat, pasaden urtean oso ondo egin zuen Baskonian, eta gogoratu Carlos Gurpegi, mitoa dela, mito zurigorria, hainbat denboraldi, 15 denboraldi egin ditu lehen taldearekin, Atletiken, 383 partida, 22 gol, eta Superkopako garaikurra, adibidez, nabarmendu dezakegu, bere palmaresean, orain aulkitik Maizuki zuzentzen Bilbao Atletik, lider dauka, bere taldea Carlos Gurpegik, alboko sakea orain Tudelanoren alde, eskerregaletik berriz ere, Ramon Riego, Kandaseko, eskerregaleko atzelaria jarriko du martxan, hortxe Antonio Otegi, Mendabiako erdilariaren kontrola ona, baina ez dute elkar ulertu berak eta Joelek, ondo urrundu du arriskua Unai Egiluzek, ala ere jabetza oraindik Tudelanora hementxe Irurita katzera, hortxe dago Dani Santagosa eta Álvaro García, berriz ere Santagosak, jokoaren norantza aldatu hortxe eskerrean, Luis Carbonel aurkitu du, Carbonelek bat bikoa, Ramon Riegorekin, azkarrago ibili da Hugo Rincón, eta Egiluzek, baloia urrundu du, ala ere azkar berreskuratu du jabetza, Kolauk, Alejandro Fornerrek, taldeko golegile nagusiak 5 daramatza orain arte, Tudelanorekin, erasoan, baloia ukitu talde nafarra, hortxe Carbonel, are hartzean, arriskua egon daiteke Carbonel Otegiren bila, baina adi ibili da Ibon Sánchez, baloia urrundu du Egiluzek, ez du arazorik nahi Durangarra, baina orain nagusi jabetzan Tudelano, hementxe Mikel García, Areiroaren zelaian, Lausenbakiarekin barrutik, Kolau aurkituz, Kolau baloia bidali nahi zion berriz ere Mikel Garciari, Antonio Otegi jaso du aldaratzea, Carbonel, Otegi, berriz ere Carbonel, baloia ukitu. Ahora domina la posesión el conjunto visitante que quiere insistir por el lado derecho. Es Irurita quien ponía el balón al primer palo, aparecía el remate Joel Rodríguez, pero Providencial envió el balón a córner, la zaga rojiblanca,
Carlos Mateus en labores defensivas ayudando el bilbaíno, el ex del Urduliz y de la Sociedad Deportiva Leioa, para ceder el segundo córner del partido. Bigarren córnerra du bere alde kanpoko taldeak. Orain nagusi Nafarrak. Eta beste córner batute bere alde. Colau jarriko du baloia martxan. 10. minutura. Iritsiko gara aurki hemen Lezaman, oraindik goli gabe. Bilbao Athletic eta Tudelanoren artean, baloia lehen zutoinera. Adi alderatzea Otegiri jautsi zaio ondo. Urrundu du arriskua kapitainak, Beñat Gerenabarrenak. Hala ere Otegiri jautsi zaio berriz ere baloia. Otegik bere taldekide aurkitu nahi zuen, hain zuzen ere Dani Santagosa ez da inola ere iritsiko Kataluniarra. Baloiak ies egin dio beraz, alboko sake esango du Bilbao Athleticek. El Bilbao Athletic quiere ponerle ahora un poquito de pausa, está siendo claramente dominado en estos primeros minutos. El Tudelano, que sin tener demasiadas ocasiones, pero que tiene el control del balón y que vuelve a recuperar la posesión por mediación de Mikel García, que cruza la divisoria, ya pisa el campo rival. El 4 del Tudelano, que combina con Colau. Colau, que se gira sobre sí mismo, cae al suelo, no hay falta, recupera Jaureguizar, aunque se levanta Colau. La pierde ahora sí el valenciano, recupera el Bilbao Athletic. Contreras oan irten nahi du Carlos Gurpegiren taldeak. Mateus, atzera. Aimane. Jon de Luis. Unai Egiluz. Aurrera dator Durangarra. Eskuinerago Hugo Rincón aurkitu du. Hugo Rincón aurkariaren zelaian badator. Erasora Nafarra. Eta kornerra lortu du bere alde. 22 zenbakidunak lehen korner esango du Bilbao Athleticek. Txaloak jokaldi honentzat, eta Aingeru Labarrieta izango da baloia martxan jarriko duena. Eskuinegaletik 27 zenbakidunak, Luiaondoko gazteak 2005an jaiotakoa. Estrategia jokaldia markatuz, besoa gora, Lezamako zerura, hainbat jokalari aria barruan errematearen bila. Hortxe zegoen Mateus, berriz ere baloia Olabarrietaren zat, berriz ere erdirak eta jardezake Arabarrak, hortxe dago eskerrez, baloia penalti puntura Egiluzeren errematea, eta geldik eta bikaina egin du Pablo García atesainak. Saletuen Txaloak, berriz ere córner esango du Bilbao Athletic. Primera ocasión clara para el Bilbao Athletic, el cabezazo de Unai Egiluz, que lo detiene de manera magistral el guardameta valenciano Pablo García. Nuevo córner para el Bilbao Athletic. Pone un poquito de orden ahora el colegiado. Volverá a botarlo desde el sector derecho a Aingeru Olabarrieta. Le da lo que hay ahora el colegiado Sánchez Alba. A Aingeru Olabarrieta, bigarren zutoinera, ondo irten da orain. Atesaina Pablo García. Baloia jasotzeko. Lehen aukera Bilbao Athletic-entzat. Burukada ona izan da Unai Egiluzena, baina ondo kokuatu da zegoen ATP-an Pablo García. Orain Gerenabarrena kapitainak baloia berreskuratu du. Jaureguizar. Unai Egiluz. Lasai Durangarra. Berriz ere Jaureguizarrekin. Rinkonek baloia galduko du. Tudelanoko jokalari baten aurrean falta egin du gainera Baltierrako atzelariak. Luis Carbonellen baloi lapurketa ona izan da, eta baloia berreskuratu du Tudelanok. Luze jodu Mikel Santamariak, Antonio Otegiren bila. Ona da Nafarraren kontrola. Melillan eta Numantzian ere aritutako erdilariak. Atzera jokatu du hortxe Álvaro García. Errioxarrak atzerago, hementxe Mikel García. Mikel Santamaria. Hemen Bilbao Athleticen ere aritutakoa. 2009 eta 2011 urteen artean Mikel Santamariak Bilbao Athleticen elastikoa defendatu zuen, eta orain Bilbao Athleticek gola nahi du. Hementxe Olabarrietaren erdiraketa, ez da iritsiko Carlos Mateus, ondo berriz ere ATP-an Pablo García, baina hobeto ari da orain Bilbao Athletic, eta salek hori badakite. Txalotu egin dute azken jokaldi hau, Lezamara bertaratu diren zaletuek. Hemen erasoan berriz ere Tudelano, zelai erdian Kolauke baloia kontrolatu du alare, ies egin dio baloi horrek. Naiz eta Ibon Sánchezek ez du IZ aurkitu.
Atzetik hasiko da berriz ere Tudelano, irrista egin du orain Santagosak. Alvarorekin jokatuz, Alvarok ez, kuñera, hortxe dago Mikel García. Santagosa berriz ere Alvaro, zelai erdian Errioxarrak eskerrera zabaldu duadi, arriskua egon daiteke, baina ondo do. Azkar ibili da Hugo Rincón, bere arerioa baino lehenago iristeko, hala ere Tudelanok jaso do baloi hori, Irurita eskuinegalean atzera, Mikel Garziarekin, Mikel Garziak eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago erasoan Tudelano, Otegi, Carbonell ere jokaldira etorri da hementxe Otegi, Otegik jaurtik egin dezake, ondo, Padilla baloi hori gelditzeko, txaloak atesain Gipuzkoarrarentzat, lehen jaurtik eta argia izan du Tudelanok 15. minutu honetan. Se ha cumplido ya el primer cuarto de hora del encuentro y el Tudelano que ha gozado de su primer disparo claro, lo ha efectuado Antonio Otegi, el jugador que llegó a debutar en el primer equipo del Club Atlético Osasuna y que ahora defiende los colores del Club Deportivo Tudelano. Juega desde atrás el Bilbao Athletic, ese Unai Eguiluz, que debutó en Copa con el primer equipo ante el Rubí en Can Rosés. Ahora el Tudelano que ataca, no hay fuera de juego, atención, puede haber peligro, el remate de Joel Rodríguez, no había fuera de juego, es zegoen Jokaskan pokorik, eta ez du asmatu Joel Rodríguezek Alex Padillaren aurrean baloia gora Juan Saio, errematea ideia ona zen, baina kanpora bidali du ateko sakea Bilbao Athletic-entzat, aukera argia izan du abagune bikaina talde nafarrak markagailuan hartzeko, baina ez du asmatu Joel Rodríguezek, algemesiko aurrelariak, Tudelanoko saleak ere badaude hemen gure alboan, eta abesten hasi dira bere taldea goletik gertu egon delako. Eskuinegaletik alboko sake izango du orain Bilbao Athleticek. Hugo Rincón jarriko du baloia martxan. Motzean Baltierrakoak Izetaren bila falta egin diote Gipuzkoarrari. Hala adierazi du epaileak, Sánchez Alba epaile aragoidarrak, beraz baloia Bilbao Athleticena izaten jarraituko da. Mentxe Hugo Rincón, lagun baten bila, Ibon Sánchez aurkitu du, atzea Aimaneren bila, hortxe Aimane, Barakaldotik etorritako atzelariak barrutik bere taldekide aurkitu du, falta jaso du jokaldi honetan Gere Navarrena kapitainak, zorionez altxatu da Lekeitioko erdilaria eta falta arriskutsua izango du Bilbao Athleticek bere alde. Hortxe daude Jauregizar eta Ibon Sánchez, baloitik gertu, esian Kolau jarriko da, eta errematera Bilbao Athleticeko 6 jokalari, igo dira hortxe daude aria hartzean, Jauregizar edo Ibon Sánchezen erdiraketaren zain, bi jokalari azkenean jarrik ditu Pablo García esian, esta puede ser buena. Acción de estrategia favorable al conjunto de Carlos Gurpegui, preparado Jauregizar que levanta el brazo, la palma de la mano al cielo de Lezama. También está por ahí Ibon Sánchez, Jauregizar izango da baloia erdiratuko duena di, arrisko egon daiteke eta gola. Eta gola sartu du Bilbao Athleticek, gola lortu du Ibon Sánchez izan dela uste dut, ese azkenean Aimane izan da errematea egin duena, Bilbao Athleticen gola lortu du Carlos Gurpegiren taldeak, estrategia jokaldian oso ondo agertu da hementxe Aimane Jelbat gola ospatzen, golegilea Aimane Jelbat 18. minutuan Bilbao Athletic aurretik, Aimane Jelbaten gola, Bilbao Athleticek bat, Club Deportivo Tudelano Kuts. El gol del Bilbao Athletic, Aimane Jelbat que adelanta a los cachorros en el minuto 18 de encuentro. Buena acción de estrategia ejecutada por Mikel Jauregizar y en el segundo palo entrando desde atrás. De cabeza Aimane Jelbat que adelanta al conjunto rojo y blanco. Minuto ya 19 de la primera mitad. Bilbao Athletic 1, Club Deportivo Tudelano 0. Lo estaba mereciendo el conjunto de Carlos Gurpegui, que ha empezado con ciertas dudas en los primeros minutos, ante también la insistencia del conjunto visitante, pero que poco a poco se está imponiendo en el juego y que ya manda en el marcador
gracias al gol de Aymen Jelbat. 1-0 para el Bilbao Athletic. Abantaila hartu du Carlos Gurpegiren taldeak. Horrela jarraitzen duen eta 11. Garaipena jarraian lortzen duen talde zurigorriak. Hori ekidin nahi du Tudelanok, hementxe erasoan eskuinegaletik Xavier Irurita. Kolaurekin atzera jokatu du Nafarrak, hementxe Kolau barrutik Alvaro aurkitu du, berriz ere Kolau. Dani Santagosa, atzerago hortxe kapitaina Mikel Santamaria. Santamariak eskerrera, hortxe dago Carbonel eta Riego Kolauren bila. Ez dut elkar ulertu ondo, urrundu du arriskua Olabarrietak. Luze Izetaren bila, hortxe Mateu zelai erdian. Leia bizia da, falta Eskegeren Navarrena, min hartu du kapitainak, baina ez du zer adierazi epaileak. Protestak ari dira saletuak, baina jokoak aurrera darrai. Hementxe erasoan orain Kolau, eskerretik Carbonelen bila, arriskua egon daiteke, ondo itxi dio atea Hugo Rinkonek. Arriskua aldentzeko, baina aldaratzea Mikel Santamaria jaso du. Ramon Riego, Dani Santagosa, Bartzelonarrak. Eskuinera zabaldu du baloia hortxe Mikel Garzia. Mikel Garziak metroak ditu aurrera egiteko. Barrutik Álvaro García aurkitu du. Berriz ere Mikel Santamaria, orain Arerioaren zelaian kapitaina. Mikel Santamariaren erdirak eta bigarren zutoinera arriskua egon daiteke. Iruritak buruz Joelen bila, baina aurrera duta zegoen, hala ere ez du epaiak hori adierazi. Marrazainak banderatxoa altxatu du, baina epaiak ezetz esan dio, beraz jokaldiak aurrera darrai. Erasoan Tudelano adi, akatsa egin du Mikel Santamariak, Izeta ez da iritsiko. Azkarrago ibili da Pablo García tesaina, arriskua aldentzeko. Adillari iritsi zaio baloia. Protestak orain saletuak. Motzean jokatu du Padillak, Egiluzekin. Joelen presioa, Egiluzek barrutik, Eizetaren bila. Ez du baloia jaso Pichichiak, hala ere aldaratzea. Jon de Luisi jauzi zaio. Padillak irriste egin du, baina gutxinez bere jaurtiketa ona izan da. Hortxe Rinkonek baloia mantendu du, hortxe dator Nafarra, lurrera jauzi da. Ez du faltarik adierazi epaileak. Alboko sakea izango du Bilbao Athleticek bere alde. Estamos a punto de alcanzar el Ecuador de la primera mitad. Recuerden que el Bilbao Athletic vence gracias al gol de Aymen Jelbat en el minuto 18 en una gran acción a balón parado, ejecutada con maestría por Mikel Jaureguizar. La falta que finalmente sí que la ha señalado el colegiado. La pone en juego ya Hugo Rincón en largo. El balón le cae a Olabarrieta. Olabarrieta que juega con Gueren Navarrena. Gueren Navarrena cae al suelo, no hay nada. Mantiene la posesión el goleador Aymen Jelbat, pero indica una falta previa el colegiado. La posesión que corresponderá en todo caso al Club Deportivo Tudelano. Baloia kanpoko taldeari dagokio, lehen zatiko erdia bete da dagoeneko, gogoratu Bilbao Athletic aurretik dela, Aymen Jelbaten golari esker, 18. minutuan orain dela 5, lortu duela aurreratzea Carlos Gurpegiren taldeak. Berdinketaren bila talde Nafarra. Baloiak ies egin dio Ramon Riegori. Atletico Sanluqueñotik datorren jokalariari, beraz alboko sakea izango du Bilbao Athleticek. Hugo Rinkonek inolako presari gabe jarriko du baloia martxan. Lagun baten bila Nafarra. Baltierrakoa da. Tudelatik gertu, beraz partida nahiko berezia beretzat. Bere herrikideen aurka jokatzen duelako. Eta gogoratu Tudelano baita ere hitzartutako kluba dela. Atletiken klub hitzartu dela. Made in Euskal Herria delako hori, gogoratu baita ere aste honetan txantrearen 50. Urteurrena ospatu genuela. Han Iruñan sekulako festa bizitzen
Iker Muniainen eta Beñat Pradosen konpainiarekin, han egon ziren baita ere Jon Uriarte presidentea, eta klubeko hainbat ordezkari, Mikel González futbol zuzendaria, beraz lana itzela egiten du Arrobian Athleticek, baina baita ere hitzartutako klubekin, como decimos, enseguida lo comentamos porque ataca el Bilbao Athletic, hay peligro, intenta buscar el segundo por el lado derecho a Ingueru Labarrieta, insiste el Alavés, ahora juega atrás con Hugo Rincón, para Mikel Jaureguizar, puede poner el balón al punto de penalti donde emerge la figura de Carlos Mateus, el balón que no consigue controlarlo el bilbaíno, lo atrapa sin ningún problema. Pablo García, estábamos comentando la gran labor que realiza la cantera del Athletic, pero también la gran labor de los clubes convenidos, uno de ellos el Club Deportivo Tudelano, como también lo es la Chantrea, que celebraba este pasado jueves su 50 aniversario, una gran fiesta allí en sus instalaciones con la presencia de dos jugadores que crecieron allí, como Beñat Prados y como el gran capitán, como Iker Muniain, el segundo jugador con más partidos en la historia del club. Pues los dos salieron de allí, de la Chantrea, como también Gorka Iraizoz, que estuvo allí, estuvo también el presidente Jon Uriarte, el director de fútbol Mikel González. En definitiva, la cantera que se cuida mucho en el Athletic, pero también la importancia de los clubes convenidos es destacable y, por supuesto, remarcable. Erasoan orain Club Deportivo Tudelano, baina adibili da Alex Padilla, baloi hori jasotzeko. Eskuarekin jokatu du hementxe Unai Egiluz, Hugo Rincón, baloiak ies egin dio Nafarrari, alboko sake izango du Club Deportivo Tudelano. Orain protestaka ari da Oriol Riera, baita ere aholkuak ematen bere jokalariei. Berdinketa nahi du kanpoko taldeak, gogoratu bigarren sailkatua dela, 25 punturekin 6 gehiago ditu Bilbao Athleticek, gaur irabazten badu 9 izango lirateke, beraz abantaila polita hartuko luke Carlos Gurpegiren taldeak sailkapenaren goikaldean. Urratsa handia emango zuen taldeak, oraindik asko falta da, luzea da denboraldia, baina oso ondo ari da Bilbao Athletic denboraldi hasiera honetan. Atzera jokatu du Mikel Garziak, Pablo Garziarekin. 3 Garzia ditu Tudelanok. Hementxe Mikel Santamaria. Eskuinera zabalduz baloia hementxe Kolau, baina azkarrago ibili da Mateus, baloia lapurtzeko kontraerasoan orain bilbotarra, di arriskua egon daiteke Mateus, erdiraketa jarriko du penalti puntura, ondo aldendu du arriskua Tudelanok, hala ere gel bate jaso du aldaratzea di arriskua eta Izetaren errematea, baina aurreratuta zegoen Aiako aurrelaria. Txaloak hala ere beretzat 8 gol daramatza denboraldi honetan. Amorebietan Arenasen edo Club Deportivo Vitorian, Ibarren Arrobian aritutako aurrelariak. Beste baten bila zioan, baina argi eta garbi jokoz kanpo zegoen. Hala ere, baloia berreskuratu dute bere taldekideek, hementxe Mateusek atzera, Jauregizarren bila, Aimenek barrutik, Izeta aurkitu du, epaiarekin topo egin du 18 zenbakidunak, baloia berreskuratu dute kanpo taldekoek, hementxe Kolau eta Santagosa katzera, hortxe Mikel García aurkitu du, erdiko atzelariak, lasai berriz ere, Santagosari bueltatu dio baloia, Zaragozako Arrobian esitako jokalariak, Kolau aurkitu du, hementxe Irurita eskuinegalean, Marrari itxatxita erasoan, Nafarra, Bilabakoa, Aimen dauka aurrean, kanpora bidali du golegileak, baloia beraz, alboko sakea izango du bere alde, Club Deportivo Tudelanok. Badator baloi honen bila, eskuinegaleko atzelaria, Xavier Irurita. Motzean, Dani Santagosa aurkitu du berriz ere, Irurita, Santagosa, barrutik, Kolauren bila, bere Navarrenak, baloi hori moztu du, luze, Mateusek, Olabarrietaren bila, Askar, ibili da, Arabarra, Riegoren aurrean, baloia eramateko hortxe Olabarrietak, erdiraketa jardezake, bigarren zutoine da, ez dago inor, baina gutxienez Mateus iritsiko da kontrola egiteko. Mateusek barrutik, Jauregizar aurkitu du area barruan Bermeotarra,
Ibon Sánchezen bila berriz ere Jauregizar, arriskua egon daiteke area barruan iskin egin nahi du Amasi zenbakidunak, Izetaren bila egin nahi zuen, ondo Aimen baloi hori berreskuratzeko Ibonen jaurtik eta ondo itxi dute atzelariek, hala ere berriz ere aldaratzea Gerenabarrenarentzat da. Txaloak Armaietatik Lekeitioko erdilariarentzat, atzera Egiluzekin, Egiluzek Arerioanen zelaia zapaldu du dagoeneko, atzerago hortxe dago kapitaina Gerenabarrena, berriz ere Egiluzek eskuinerago hortxe dago Olabarrieta gizkin egin nahi du, baina jauzi egin da, ez dago faltarik epaiaren aburuz, eta Tudelano jaso du jabetza, hortxe Antonio Tegik buruz, Joel Rodríguezen bila, azkarrago ibili da Gerenabarrena, Padilla, Gerenabarrena berriz ere, area barruan, defentsa lanetan ondo, erdilaria, Jon de Luisekin, Jon de Luisek, eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Aimengel bat, Aimenek barrutik Izeta aurkitu du, Izeta badator jokaldian parte hartzera, zelai erdira, Jon de Luisekin, Jon de Luisek Jauregizar aurkitu du, ez dauka orain inolako presarik, Bilbo Atletikek aurretik dago markagailuan, Aimengel baten golari esker, Olabarrieta eskuinegalean, erroari itxatxita falta jaso du Arabarrak, baloia mantenduko du Bilbo Atletikek, eta Oriol Riera protestaka dago orain epaia bere ganadoa, zerbait esango dio, teknikari kataluniarrari, Biken jaiotakoa orain dela 37 urte, gogoratu aurrelaria izan zela, hainbat klubetan, Fuenlabradan erritero hartu zuen orain dela 3 urte, baina Osasunan, Kordoban, Deportivo de la Coruñan, Barsako Arrobian edo hainbat aldetan Alkorkonen ere aritutakoa izan zen Oriol Riera. Falta aterako du Bilbo Atletikek, gogoratu gola, horrela ere iritsi zela orain dela ordula orden gutxi gora bera, beste baten bila, Bilbo Atletik, hemen Ibon Sánchez eta Jauregizar, Jauregizarre jarriko du baloia, penalti puntura, errematea berriz ere Aimenek, eta gutxigatik ez du lortu bigarrena, buruka da ona zen, baina oraingoan kanpora joan zaio gutxigatik, ateko sakea izango du Club Deportivo Tudelanok. Pablo García jarriko du baloia martxan, bigarren sailkatuaren atezainak, atzetik Utebo dago puntu bat gutxiagoarekin 24 dituzte Aragaikoek, Barakaldoko 23 eta 5. eta 6. postuetan, Unión Deportiva Logroñez eta Alavés B daude 22 punturekin orain saletuak protestaka daude, falta adierazi du epaileak Bilbo Atletiken alde eta txartela nahi zuten Armaietako saletuek, ez du erakutsi Alejandro Sánchez Alba epaileak, ala ere baloia Bilbo Atletiki eman dio, atzetik hasiko du erasoa Jon de Luisek, barrutik Gerenabarrena aurkituz, atzera kapitainak Unai Egiluzekin, Egiluzek atzerago hortxe, Alex Padilla dago, azkena da ilara honetan, baloia eskerrera zabaldu du Aimenentzat, ez da iritsi kontrolera eskerregaleko atzelaria eta alboko sakea izango du Club Deportivo Tudelanok, Irurita jarri du baloia martxan, atzera Mikel Garziarentzat, Izetaren presioa, baloia Pablo García jaso du, berriz ere Mikel García, Ibon Sánchezen presioa, Mateus baloia berreskuratzeko zorian, Jauregizarrek lortu du egitasmo hori, Mateusen bila, urrundu egin du arriskua Mikel García, kementxe Álvaro García, barrutik Antonio Otegi aurkituz, Antonio Otegik Ramon Riego aurkitu nahi zuen, ez dut elkar ulertu, alboko sakea izango du Bilbo Atletik bere alde, txaloak, hala ere Oriol Rierak bere mutilei, hementxe irudietan, Hugo Rinkonen alboan, Oriol Riera, Entxakor, teknikari kataluniarra, bere taldea atzetik dago, baita ere Carlos Gurpegi, zutik ikusten dugu, ez dago irudietan, baina etengabe bere taldekidei
aholkuak ematen hementxe Hugo Rincón, erdirak eta jardezake Nafarrak, adi arriskua egon daiteke ez da iritsi errematera Ibon Sánchez, aldaratzea Mateuse jasoko du, Aimen Jelbatek atzera, hortxe Jauregizar baloia ona da, penalti puntura, ez da iritsiko errematera Gerenabarrena, eta orain kontraerasoa irtengo da, Club Deportivo Tudelano, hementxe Carbonel kolauren bila, luzeegia da baloi hori Valentziarrarentzat, inolako arasori gabe jasoko du Alex Padillak, atzetik hasiko du, erasoa Bilbao Athleticek hemen, Unai Egiluz, Hugo Rincón, Antonio Otegi aurrean dauka, Olabarrietaren jokatu du, barrutik Gerenabarrena, hementxe kapitaina, Ibon Sánchez, Getxoztarrak, metroak ditu aurrera egiteko, hementxe Ibon Sánchez ondo aurrera eginez areara sartu da, erdirak eta jardezake Mateusek, betik zioan baloi hori, baina ondo agertu da Kolau, arriskua deusestatzeko eta azkenean baloiak Mateusen gorputzean jo eta ateko sakea izango du Pablo Garcíak. Últimos 10 minutos de la primera mitad. El Bilbao Athletic que busca ampliar la renta. El Tudelano que pretende equilibrar la balanza. De momento juega en corto Pablo García, su cancerbero, con Mikel García iniciando la jugada desde abajo. El conjunto que dirige Oriol Riera. Ahora en largo hacia Joel Rodríguez. Se anticipa bien la zaga del Bilbao Athletic, cae al suelo Gerenabarrena, objeto de falta. El capitán la cometió Dani Santagosa, que protesta la decisión del colegiado Alejandro Sánchez Alba. No tiene vuelta atrás, balón para el Bilbao Athletic. Mikel Jauregizarre jarriko du baloia martxan. Azken 10 minutuetan murgildu gara dagoeneko. Eta atxeden aldira joango gara horien ostean. Bilbao Athletic markagailuan aurretik eta abantaila handitu nahian hementxe Carlos Mateus área barruan sartuko da Bilbotarra, baloia atzera jarri nahi du, baina ondo egonda defentsa lanetan Álvaro García baloi hori urruntzeko. Alboko sakea izango du Bilbao Athleticek. Ezkerregaletik Aimen Jelbate jarriko du baloia martxan. Kolegileak 18. minutuan 18 zenbakidunak. Izetaren bila, hortxe Gerenabarrena, Izeta area barruan adi arriskoa egon daiteke, baina aurreratuta zegoen aurrelari Gipuzkoarra, beraz baloia Tudelanorentzat izango da. Pablo García jarriko du baloia martxan. Villafaneseko atesainak, Villafanes barkatu, Castelloko herrikoak, Levanteko Arrobian ez izen atesainau. Eta orain talde nafarrean dago Castellonetik utzita. Berriz ere baloia jaso du atesainak, hementxe Pablo García irudietan. Mikel Santamariakin jokatuz. Mikel Santamariak burua gora eta eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Ramon Riego, Asturiarrak barrutik. Kolaurekin jokatu nahi zuen, kanpora joan zaio baloi hori, alboko sakea izango du Bilbao Athleticek. Inolako presari gabe Lehoikumeak. Hugo Rincón jarriko du baloia martxan. Lagun baten bila Baltierrako atzelaria. Hortxe dator Gerenabarrena, baita ere Egiluz. Azkenean luze joko du Rinconek, buruz jodu Olabarrietak, Ibon Sánchezen bila. Arriskua urrundu du Mikel García, berriz ere Rincón. Rinconek eskerrez, Ibon Sánchezen bila. Izetarena da kontrola. Azkenean baloia galdu du Gipuzkoarrak, ala ere Jauregizarrek berreskuratu, Jauregizarrek eskerrera, Aimen Jelbatek aurrera egin nahi zuen baloiarekin, baina lapurtu egin diote baloi hori Tudelanoko jokalariek, Santagosa kain zuzen ere. Hala ere baloia askar berreskuratu dute Lehoikumek, hementxe Egiluz eta Padilla eta Egiluz. Baloia ukitu, inolako presari gabe Bilbao Athletic, Egiluzeko orain luze, Izetaren bila, askarrago ibili da Mikel Santamaria, ala ere Jauregizarri jauzi zaio baloia, atzera Jon de Luis, berriz ere Jauregizarrek baloia gidatu nahi du, hementxe Ibon Sánchez aurkituz, barrutik, Getxoztarrak ezkerrera gortxe dago Aimen Jelbat, Aimenek Mateus aurkitu nahi zuen,
Baloia luzeegia zioan eta urrundu egin dute arriskua. Tudelanoko atzelariek Jon de Luis eta Padilla. Padillak eskuinez joko du, eskerregalera hortxe dago Carlos Mateus, buruz ondo. Baloia irabazi du eta Ibon Sánchezekin jokatu du. Hementxe Ibon Sánchez, ona da baloia, Aingeru Olabarrietaren bila, Aingeru area barruan, Aingeru kiskin egin, Aingeruke jaurtik eta kanpora errematea. Izetak eta aurreratuta zegoen Gipuzkoarra lurrean gelditu da. Etzan da txaloak. Jokaldi honen ostean, Izeta jaiki da, sekulak aukera izan du, baina aurreratuta zegoen Aiako aurrelaria. Jokaldi paregabea egin dute lehoikumeek. Olabarrietaren erdiraketa eta ez da eroso iritsi Izeta, gora bidali du baloia, ala ere jokaldiak ez zuen balio. Aurreratuta zegoelako. Buena acción combinativa de los cachorros. La apertura de Ibon Sánchez para Aingeru Olabarrieta, que dentro del área ha dejado atrás a su par. Y el centro queda buenísimo. Lo ha conectado Urko Izeta, pero estaba adelantado el delantero de Aia, el Pichichi de la segunda federación, con 8 tantos. Alboko sakea izango du Hugo Rinkonek. 5 minutu falta dira, atsedenaldira iristeko gogoratu. Bilbao Athletic aurretik dela. 18. minutuan Aimengel batek sartutako goleari esker. Berdinketa nahi dutu Delanok. Hemen eskerregaletik erasoan orain Joel Rodríguez. Ondo lapurtu dio baloia Mikel Jauregizarrek eta orain kontraerasoan eskerregaletik Bilbao Athletic dator hementxe. Carlos Mateus lurrera jauzi da, falta egin diote bilbotarrari. Txartel eske eta hala adierazi du lehen txartela erakutsi dio epaileak Mikel Garziari. 41. minutuan, primera amonestación del encuentro para el central del perfil diestro del conjunto navarro, de la Ribera de Navarra. Es Mikel García quien ve la primera cartulina amarilla del partido por esa falta clara sobre Carlos Mateus. Mikel Jauregizarre jarriko du baloia martxan. Atsedenaldira iritsi baino lehen beste gol bat nahi du Carlos Gurpegiren taldeak. Lehena estrategia jokaldi batean iritsi da. Beste bat daukagu hemen orain. Lehoikumen alde Jauregizarrek jarriko du martxan, badatoz errematera. Ia taldekide guztia, Jauregizarrek eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Mateus. Mateusek erdiraketa jardezake, bigarren zutoinera ez dago inor. Zuzenean kanpora, teko sakea izango du Tudelanok. Motzean jokatu du Pablo Garziak, Mikel Garziarekin. Luze, erdiko atzelariak, Joel Rodríguezen bila. Ondo, Jon de Luis. Mikel Jauregizarre jaso du baloi hori, eskuina zabaldu du Olabarrietarentzat, erdiraketa ona izan daiteke, Izetaren bila, baina gor putza sartu du Mikel Santamaria baloia kornerrera bidaltzeko. Hirugarrena Bilbao Atletikentzat. Hiruak hementxe eskuine galetik iritsi dira. Beste behin Aingeru Olabarrieta izango da baloia martxan jarriko duena. Eskerrez egingo du Luiaondoko jokalariak. Errematera 6 taldekide, are hartzean Gerena Barrena. Hortxe Olabarrieta, baloia lehen zutoinera, erdiraketa ez da ona. Hala ere Mateusen kontrola bai, atzera berriz ere Olabarrietarentzat, baloia berriz ere lehen zutoinera zetorren, baina urrundu egin du arriskua Tudelanok, alboko sakea izango du Bilbao Athleticek. Eskuine galetik Hugo Rincone jarriko du baloia martxan. Lasaitasun eske orain epailea, Joel Rodríguez eta Unai Egiluzekin hizketan. Berriz ere partida berrekingo da hementxe Hugo Rincon, lagun baten bila. Izeta aurkitu du berriz ere Rincon. Rinconek atzera, hortxe Jauregizar. Jauregizar eta De Luis. De Luis zelai erdian. Atzera Jauregizar eta Jelbat orain. Eskerregalean ondo egin du kontrola Barakaldotik etorrietako jokalariak. Eskerrerago zabaldu du, hementxe dago Carlos Mateus. Mateusek barrura, hortxe Jauregizar ere jaurtik eta egin dezake Bermeotarrak eta kornerra lortu du bere alde laugarrena Bilbao Atletikentzat. Denak eskuine galetik, nueva saque de esquina para el Bilbao Athletic, el cuarto ya de esta primera mitad. Los 4 llegan desde el costado derecho, ahora cambia el protagonista. En la ejecución será Ibon Sánchez quien
efectúa el saque de esquina. Hacia allá va el dorsal número 12 para poner el balón en juego. Busca el segundo el Bilbao Athletic en los últimos instantes de esta primera mitad. Esquerres ere joko du Ibon Sánchezek. Bere esker besoa gora. Baloia are hartzera di arriskua egon daiteke Jauregizar. Bere jaurtik eta ona zen, baina ondo kokatuta zegoen ATP-an Pablo García baloi hori jasotzeko. Txaloak armaietatik. Estrategia jokaldi polita egin du Carlos Gurpegiren taldeak, baina geldik eta ona ere Pablo Garziarena. Luze jodu orain atezain Valentziarrak, Joel Rodríguezen bila. Kontrola ez da ona, Jauregizarrek atzera jokatuko du, Padillaren bila, hementxe Padilla. Eskerrez Zarauztarrak, Mateus aurkitu nahi zuen, baloia Jelbati jauzi zaio. Hementxe Mikel Jauregizar, eskuinera zabaldu du baloia, Bermeotarrak hementxe Aingeru Olabarrieta, que traza la diagonal que viene de fuera hacia adentro, juega con Ibon Sánchez. Ibon Sánchez se la devuelve hacia el lado derecho, donde encuentra ahora a Hugo Rincón. Dispara y atrapa en dos tiempos Pablo García. Jaurtik eta bortitza egin du Hugo Rinconek. Minutu bat gehiago jokatuko da lehen zati honetan, ala adierazi du epaileak. Beraz 46. joango gara lehen zati honetan. Aukera izan du Hugo Rinconek, bere jaurtik eta oso indartsua izan da, baina geldik eta ona egin du Pablo García gola ekiditeko. Erasoan orain Club Deportivo Tudelano azken aukera izan nahi du talde nafarrak. Berdinketa erdiesteko errematera datoz Tudelanoko jokalari guztiak. Kolau jarriko du baloia martxan. Hementxe Marsen bakiduna Gurpegiren aurrean. Eskuinez, baloia areara bidaliz, luze jarri du Álvaro Garziaren buruka da Mikel Santamariaren bila. Arrisku aldendu nahi dute Lehoikumeek eta lehen minutu hau bete da, oraindik ez dute guztiz aldendu arriskua eta badator orain Izeta kontraerasoan. Izetak aukera izan dezake adi, arriskua egon daiteke Izeta badator baloiarekin, baina ondo itxi diote atea alari Izetak, baloia mantendu du, buelta erdia eman eta azkenean jabetza galdu eta epaileak lehen zatiaren bukaera adierazi du. Momentu honetan beraz badoaz jokalariak aldagelara gogoratua Bilbao Athletic aurretik dela markagailuan. Aimen Jelbaten golari esker 18. minutuan iritsi da gol hori. Recuerden que el Bilbao Athletic se marcha con ventaja en el marcador gracias al tanto de Aimen Jelbat en una gran jugada de estrategia en el minuto 18. Nosotros también que nos vamos a tomar un pequeño respiro. Regresamos con la segunda mitad dentro de un cuarto de hora. Guere HDN hartzera goaz eta ordu laurden barru. Hementxe izango da la vuelta, gero arte.
BBK Kutxa eta Vital Fundazioak ziudunei 1.200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Esta actividad nace porque, bueno, gracias a Thinking Fútbol y el Festival de Cine que se realiza desde el Athletic Club, los entrenadores y entrenadoras pudieron ver una película, que es Tigrar, que la verdad que les gustó y les removió. Y varios entrenadores y entrenadoras se acercaron, nos comentaron que querían ponérsela a sus jugadores y jugadoras como un motivo de reflexión, y entonces desde el club, desde dirección de Lezama, se decidió la posibilidad de montar un evento y dar las gracias al Ayuntamiento de Derio por cedernos las instalaciones, porque se nos ha dado la oportunidad de poder planteárselo a todos los jugadores y jugadoras. Entonces, bueno, la actividad ha consistido en ver la película, en que las jugadoras pudieran tener esa oportunidad. A mí ha sido una cosa que me ha encantado, porque al final, joder, es que hace nada yo era esos chicos, hace nada, tengo 22 años, he estado hace nada en el Bilbao Athletic y me siento muy identificado con ellos también y he querido transmitirles lo que yo viví, ¿no? Cómo lo sentí yo y en qué hubiera cambiado o qué cosas hubiera hecho diferentes para estar mejor y creo que ha sido algo muy bonito, porque yo, si estuviera en el lugar de ellos, me hubiera sentido identificado con muchas cosas y al final creo que son cosas que les pueden ayudar, ¿no? Tema de salud mental que hemos estado hablando de gente que viene de fuera, que igual no tiene esos apoyos que otros sí tienen, o desde el punto de vista de ellos creo que es algo que les puede ayudar y les puede interesar. Sentitzen zara, baliogarria den zerbait kontatzen diezula eta beren ibilbidean lagundu dezaken zerbait dela, ez? Gustatzen zait pentsatzea, bizi izan ditudan gauzak lagundu dezaketela beste batzuei bidea errezago egiten, ez? Bai zelaian, bai kanpoan eta bai osasun mentalaren inguruan. Hablamos de un tema tan interesante como es la salud mental, en el que se están haciendo muchísimos avances estos últimos años, y veo muy positiva la decisión de poder transmitirles a todos ellos y ellas todas las vivencias que hemos tenido nosotros hasta ahora, para que ellos cuando sientan esas dificultades poder asumirlas y afrontarlas mejor y tener esas vías de escape para poder seguir adelante y disfrutar del camino, que es lo más importante. Bai, asko nabaritzen da, azkenean hasi nintzenean futbolean jokatzen, esen honetaz hitz egiten, hona etorri nintzenean 20 urterekin ere oso zaila zen osasun mentalaz hitz egitea, eta gero aurrera pausa asko eman dira, baina niretzat arrotza izan zen 2014an laguntza eskatu behar izan nuenean, esen bat erreza izan. Egia esan, etxean bai ohituta zeuden, amak eman zean kriston babesa, baina kanpotik ezen ondo ikusten, ez? Eta horregatik kosta zitzaidan, ez nuen publiko egin, ez nuen baja hartu, eta jarraitu nuen aurrera, nengoen egoeran ez zela bat ere ona. Niretzat gogorra zen, azkenean beti jarri zidaten apodoa txikitatik erakusten zuen nola bai da hautasuna, eta bazirudien horren kontra joan behar nintzela bai ala bai, eta erakutsi behar nuela denarekin alnuela eta aurrera egiteko gai nintzela, eta orduan horrek azkenean jartzen dizu beste barrera bat, ez? Osasun mentalaz aparte, kanpotik dagoen irudia zurekiko eta zer pentsatuko duten, eta azkenean zailago egiten du prozesua. Zentzu horretan uste dut horregatik garrantzitsua dela hitz egitea, azkenean publiko egiten dugunean pertsona guztiak pasa dezaketela horrelako zerbait, jendeari egiten zaio errezago laguntza eskatzea bere momentuan behar duenean. Es importantísimo tanto la salud mental como la gestión de las emociones, ¿no? Al final pasamos muchísimo tiempo jugando a fútbol y hay muchos buenos momentos y malos momentos, y creo que es muy importante sacar esas emociones fuera, comentarlas con alguien, con gente cercana o con la figura que es un psicólogo deportivo, ¿no? Por vivencias o por experiencias que he tenido yo, al final creo que es algo importante porque a mí me ha pasado, ¿no? de tener un día malo, de tener una semana mala de entrenamientos, de estar un poco agobiado y guardármelo para mí, porque pienso que no se lo tengo que decir a nadie, porque creo que soy fuerte, que puedo con todo y que
y que se me va a olvidar en 2 días y al final creo que es un error que cometen muchas personas y mucha gente en el mundo del deporte, porque hablarlo siempre ayuda con todo el mundo. Al final yo entiendo que haya gente que igual no quiere hablarlo con su familia, pues porque igual ese tema no quiere hablarlo con ellos, pero siempre tener un apoyo, ¿no? Un amigo. Al final los amigos son gente querida, son gente que te quiere, que te va a intentar ayudar, la familia igual. Y en otro caso pues es utilizar la herramienta de los psicólogos, ¿no? Que tenemos por ejemplo en el club o de cualquier ámbito, ¿no? Entonces utilizarlos porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos pueden ayudar y al final el mero hecho ya solo de hablarlo ya te está quitando carga, y al final creo que es algo muy importante, porque si no se va haciendo bola y al final creo que es muy perjudicial y puede llevar a temas más graves. ¿Estás lista? Pues con la R. Nombre Rodolfo. de... Correcto. Con la S. Momento. Solsticio. Correcto. Con la T. Postre. Torrijas. Correcto. Tú tienes Digi, ¿verdad? Nuestra fibra es Smart, pero a este precio, el inteligente eres tú. Digi, móvil y la fibra más rápida de España por 21 euros al mes. Tus chiquilín de siempre, ahora bañadas en una fina capa de auténtico chocolate. Nuevas chiquilín bañadas en chocolate. De Artiach. Emozio handiarekin. Oso albiste txuloa izan zen niretzat, eta jaso nuenan, momentu horretan, familiari deitu nion eta lagunei abizatuz. Ez niretzako uste dut dela gauza oso polita. Gogoratzen ditut txikitako horrek 83 eta 84 horrek amarekin zelan joan nintzen Begoñara eta olakoak bai gogoratzen ditut. Uste dut dela azkenean edozein bilbotarrantzako ohorezko gauza bat da, ez? Eta nik behintzat harrotasun horrekin hartu dut egia esan.
izaten ari da urte oso intentsoa, oso polita, eta hori ematen du hori gauzak batzen ari garela. Eta orduan guretzako talde moduan sekulako saria da, ez? Azkenean gu beti oso buru belarri ibili gara musikan eta pasio handiz, eta horrek ere atzeraka buelta bat daukala ikustea gozada bat da, ez? Eta azkenean asko betetzen gaituen zerbait, ez da, urte oso paroa izan da, ez? Azkenean adarrasa, aurreko urtean ere jaso genuen Elauaz eta saria eta gero euki dugu adarra sariakin aurten sekulako emozioa, eta zelan ez, Bilboko jaietako pregoilari izatean niretzako izan da sekulako jai politak pasatu ditut, emozioz beteta, eta ez dakit izan da beste esperientzia oso ezberdin bat, beste leku ezberdinetara eraman nauena, eta uste dut hau berau ere oso esperientzia ezberdina da, inoiz espero ez nukena, eta niretzako asko betetzen nauana, eta emozioz betetzen nauana, egia esan. Lezamako bigarren zelaian, bigarren zatia hasiko da, Bilbao Athletic eta Club Deportivo Tudelanorren arteko leia polit eta bizi honetan. Gogoratu atsedenaldian markagailua bat eta hutsekoa dela Bilbao Athleticen alde. Bilbao Athletic aterako du zelai erditik, hementxe Urko Izeta baloia martxan jartzeko prest. Como decimos, estamos de vuelta aquí en el campo número 2 de Lezama para contar la segunda mitad de este partido de la jornada 13 de la segunda federación, en el que el Bilbao Athletic, el destacado líder, se está imponiendo por 1-0 al segundo clasificado, al Club Deportivo Tudelano. El Bilbao Athletic que va a poner el balón en juego por mediación de Urko Izeta para arrancar esta segunda mitad, que lo va a hacer en escasos segundos. Prest dago aurrelari Gipuzkoarra baloia berriz ere martxan jartzeko. Ez dago aldaketarik bigarren zatiari ekiteko. Eta hementxe epaileak, Alejandro Sánchez Alba epaileak, orain adirazi du bigarren zatiaren hasiera. Jauregizarrek luze, Ibon Sánchezen bila, burukada egin du Gerenabarrenak, berriz ere Ibonen bila, hortxe Gerenabarrena eta Ibon, barrutik elkar ondo ulertzen dute bi erdilariek. Orain Olabarrietarekin jokatuz eskuinegalean, berriz ere Ibon Sánchez, Jauregizar eskerrera zabaldu du baloia, golegilaren bila, hortxe Aimengel bat, atzera jokatu du 18 zenbakidunak, Jon de Luisekin, atzerago Nafarrak, Padillarekin, adipresioa Joele Rodríguezena da, eta Padillari baloia kanpora bideratzea egin dio. Alboko sakeat izango du kanpoko taldeak, badoaz beroketa lanetara, bi taldeetako hainbat jokalari. Tartean martxan jarriko du baloia Ramon Herriegok, Asturiarrak. Antonio Otegi aurkitu du atzera Álvaro Garcíarekin. Santagosa, Mikel Garcíak eskuinera, hortxe dago Xavier Ururita, erdiraketa jarri du Bilabako eskuinegaleko atzelariak. Aldaratzea Mikel Santamaria jaso du, hortxe doaz Junior Bita eta Iker Varela, beroketa lanetara. Ondo egin dio izkin Pablo Garcíak Urko Izetari. Jokaldi arriskutsua izan da beretzat, baina ondo gainditu du eta baloia aldendu du buruz De Luisek. Navarrenaren presioa, hala ere baloia Iruritarentzat da. Eskuinetik eskerrera egin du Nafarrak. Baloia aldendu dute bere taldekideek, hementxe Kolau Valentziarrak, beste Valentziar baten bila, Joel Rodríguezen bila, azkarrago ibili da Jon de Luis, baloia boteka Lezamako bigarren zelaian. Urrundu egin du Aimengel batek, buruz Mikel Garcíak, Xavier Iruritarekin. Honek atzerago jokatuko du, bere atezainarekin, Pablo Garcíarekin, luze orain, arazori gabe Castellokoak, luze Carbonelen bila, Otegiren kontrola ona eta adi, aurreratuta baitzegoen Alex Padilla. Kanpora Juan da Berella urtiketa, quería sorprender desde lejos. Estaba adelantado Alex Padilla, pero el disparo lejano de Antonio Otegi, que se ha marchado desviado. Saque de puerta para el Bilbao Athletic.
primeros compases de esta segunda mitad. De momento sin cambios, vemos al fondo de la imagen a jugadores de ambos equipos realizando ejercicios de calentamiento. Por parte del Bilbao Athletic hemos visto a Junior Vita y a Iker Varela. Recibe a Aingeru Olabarrieta en el costado derecho, el 27, que quiere acercarse a la zona de influencia. Va a entrar dentro del área el de Luyaondo. Tiene delante a Ramón Riego, se quiere marchar bien y lo hace el Alavés. Pone el balón al segundo palo, erdira eta ona da. Mateus se torren burukadaren bila. Ondo ibili dira atzelariak arriskua aldentzeko. Gainera alboko sakea lortu dute bere alde. Baloia Tudelanok izango du, ala ere jokaldi arriskutsua egin du Aingeru Olabarrietak eskuin hegaletik. Arriskua darama gizon honek, oso gaztea da, 2005an jaio zen Aingeru Olabarrieta. Pasaden urtean gazteen mailako lehen taldean zegoen, oso denboraldi ona egin zuen Bitxor Jopisen aginduetara. Adibidez, lauko finalera iritsi zen Kopan, galdu egin zuen finalerdia Real Madridin aurka. Hemen bizi izan genuen baita ere, gogoratu YouTube Atletiken, eta txapeldunen Kopan Betisen aurka baita ere galdu zuen lauko finalean Las Rozasen. Pizkanaka, arrobiko jokalariak lehen taldera hurbiltzen. Hori da helburua, arrobi guztien helburua, jokalariak estea eta lehen taldea indartzea. Erasoan orain berriz ere Bilbao Athletic. Unai Egiluz, Mikel Jauregizar, Hugo Rincón, Irukia itxiz, Nafarra barrutik. Gere Navarren aurkituz, atzerago hortxe dago Jon de Luis. Jon de Luisek eskerrerago Aimen Jelbat aurkitu du. Jelbatek Ibonekin jokatu nahi zuen. Berriz ere Jelbatek baloia bere gain hartu du eta alboko sakea bere alde lortu. Carlos Gurpegik zoriondu du bere jokalaria, alboko sakea Bilbao Athleticen alde. 5. minutua bete da bigarren zati honetan. Bilbao Athletic oraindik aurretik markagailuan, lehen zatian Aimen Jelbatek, gizon honek martxan jarri duena baloia. Sartutako golari esker. Presiora dator orain Ibon Sánchez. Luze joko du Pablo García Tesainak. Jauregizarrek baloia berreskuratu hortxe Bermeotarrak eskuinean. Hugo Rincón aurkitu du. Eskuinerago Aingeru Olabarrieta, eskerre jarriko du erdirak eta baloia oso nada bigarren zutoinera eta min hartu du Aingeru Olabarrietak, min handia hartu du Arabarrak, lurrean gelditu da Garrasika Arabarra eta partida etendu epaiak, min handia hartu du Aingeru Olabarrietak. Se detiene el partido porque Aingeru Olabarrieta se ha hecho muchísimo daño. El grito que ha sido nítido se ha podido escuchar claramente. Se ha hecho mucho daño a Aingeru Olabarrieta. Esperemos que no sea nada grave. Se levanta afortunadamente, pero se ha llevado un golpe importante. Vemos ahí como todavía cojea ostensiblemente el Alavés, que con el golpe y el frío que hace, pues multiplica por 2 ese sufrimiento. Zorionez altxatu da Aingeru Olabarrieta eta partidan jarraitzeko gai izango da. Baloia bueltatu dio epaileak. Club Deportivo Tudelanori hementxe ariatikat. Pablo García, luze eskuinez. Kolauren bila, askarrago. Ibili da Alex Padilla. Baloi hori jasotzeko. Joel Rodríguez etorren presioera, baina mantxo. Baloi hori eskuekin jaso du Zarauztarrak. Eskuarekin baita ere jokatu du orain Motz. Unai Egiluzekin Durangarrak buru altxatu. Eta Hugo Rincón aurkitu du eskuinean berriz ere atzera Egiluzek luze joko du. Barrutik Izeta aurkituz. Kontrolez da ona. Mikel Santamaria baloia lapurtu dio. Jokalari veteranoa da Mikel Santamaria. Racingen aritutakoa, Herkulesen, Albaceten, Leganesen, ibilbide luzea dauka futbol profesionalean eta bere azken urteak hemen Tudelanon jokatzen ari da. Jon de Luis, Aimen Jelbat, atzera Padillarekin, baloia orain ukitu Bilbao Athletic, inolako presari gabe, Padillak luze, Mateusen bila, Mateusen saltoa, eta buruka da Ibonen bila, askarrago ibili da Tudelanoko
atzelaria baloia urruntzeko, ala ere Egiluzek lortu du jabetza berreskuratzea. Hortxe Ibon Sánchez, batbikoa Mateusekin, eskerregaletik orain erasoan Bilbao Athletic, atzera Ibon Gerenabarrenarekin markatu hortxe Izetare hartzean, berriz ere orain Gerenabarrena aurkitu nahi zuen, Ibon Sánchez lurrera, Gerenabarrena lurretik, Jauregizarrek jaso du baloia, Rincón, barrutik Ibon Sánchez buelta ardia eman nahi zuen, ez diote utzi, atzera Rinconekin, Rinconek erdiraketa penalti puntura jarri du, ondo atzelariak baloia urruntzuko, ala ere hortxe dago Olabarrieta, arriskua egon daiteko Olabarrietaren erdiraketa, luzegia izan da, ez du errematatzailerik aurkitu beraz, ateko sakea izango du Club Deportivo Tudelanok. Jokalari gehiago beroketa lanetara, Luis Bilbao badoa, baina oraindik ez dago aldaketarik bi taldeetan. Baloia Bilbao Athletic dagokio. Recupera la posesión el conjunto de Carlos Gulpegui, que sigue mandando a calentar a diferentes jugadores que tienen el banquillo. Vemos a Rego, vemos a Luis Bilbao preparándose para poder entrar durante esta segunda mitad, de la que de momento se acaban de cumplir 9 minutos y que sigue con victoria momentánea para el Bilbao Athletic por 1-0 gracias al gol de este hombre de Aymen Yelbat, que intenta avanzar con la pelota controlada. Buscaba y encuentra con éxito a Carlos Mateus, que insiste por el costado izquierdo. El balón se le escapa, saque de banda para el Club Deportivo Tudelano. Alboko saque izango du talde nafarrak. Xavier Irurita jarriko du baloia martxan. Motzean Irurita, Santagosa aurkitu du, atzera Mikel García Kluse, hortxe Joel Rodríguez en kontrola, eskerretik badator erasora, Ramon Riego Asturiarra, erdiraketa jardezake, lehen ukituan hortxe, hiru zenbakidunak, ondo urrundu du arriskua Jon de Luisek, eta arriskua gehiago aldendu nahi du Gerenabarrenak, kapitainak baloia kontrolatuta aurrera egin nahi zuen, ez du bere egitasmoa lortu. Tudelanoko jokalariek baloia lapurtu baitiote, hortxe erasoan orain talde nafarra, eskuen egaletik, hemen Dani Santagosa, Álvaro García, zelai erdian, hemen sortzi zenbakiduna, eskerrera zabalduz hortxe Ramon Riego, que Carbonera aurkitu nahi zuen, ondo aritu da defentsa lanetan Gerenabarrena, baloia lapurtzeko, luze orain Bilbao Athletic, Izetaren bila, ondo berreskuratu du jabetza Tudelanok. Pablo García, areatik kanpo, Mikel Garciarekin, eskuinerago Xavier Irurita dator, erasora nafarra, batbiko egin du Kolaurekin, arrisku egon daiteke hementxe Xavier Irurita erasora, areatik gertu, lurrera jauzi da, ez dago ezer epaiaren iritziz, eta orain kontraeraso egin nahi du Bilbao Athleticek, eskerregaletik Aymen Yelbat eta Carlos Mateus, lurrera Aymen, ez dago faltarik, ez da ere jokaldi honetan Antonio Tegik berreskuratu du jabetza, eta atzetik aurrera hasiko du berriz ere jokaldia Club Deportivo Tudelanok. Mikel Santamaria, barrutik, Dani Santagosarekin, eskuinez, Bartzelonako erdilariak, Kolauren bila erasora datore, Valentziarra Iruritarekin, area barruen Irurita izkin egin du ondo, Nafarrak adi arriskua egon daiteke, eta kanpora bidali du Xavier Iruritak baloia, sekulako jokaldia egin du Osasunan ezitako jokalariak, aukera argiena Tudelarorentzat, baina baloia kanpora bidali du 22 zenbakidunak, orain kamiseta bere aurpegian jarri du, sekulako aukera izan du, eta Bilbao Athleticeko jokalari bat lurrean gelditu da min hartuta, badatoz taldeko medikuak, partida etendu epaileak, qué gran ocasión acaba de tener Xavier Irurita, que se sigue lamentando de la ocasión que acaba de desperdiciar, gran jugada desde el sector derecho del jugador formado en la cantera del Club Atlético Osasuna, que ha dejado en el camino a varios jugadores del Bilbao Athletic, pero su remate no ha sido certero. Afortunadamente para los cachorros, vemos también que está siendo atendido un jugador del Bilbao Athletic, es Aymen Yelbat, el goleador. Han entrado las asistencias médicas del Bilbao Athletic para interesarse por el estado de salud del dorsal número 18, que abandona el terreno de juego ante los aplausos del público de Lezama. Se queda
postrado en la valla publicitaria. Veremos si es capaz de continuar. De momento no parece que se vaya a hacer el cambio de manera inmediata, pero está cojeando claramente. No tiene mucha pinta de que vaya a poder seguir Aymen Yelbat. Alaxe da badator aulkira Junior Vita. Izango da zelairatuko dena. Beraz, aurki egingo du lehen aldaketa Carlos Gurpegik. Min hartu duen Aymen Yelbatek zelaia utziko duela dirudi. Eta bere ordez Junior Vita zelairatuko da. Bitartean erasoan Club Deportivo Tudelano. Eskuinegaletik badator erasora berriz ere Colau. Orain azkarrago ibili da defentsa lanetan Ibon Sánchez. Jokalari bat gutxiagoarekin Bilbao Athletic. Gogoratu hementxe irudietan Aymen Yelbat zelaitikat min hartuta dagoela. Baita ere min hartu du Tudelanoko jokalari batek lurrean gelditu da, baina Bilbao Athletic berresuratu du baloia eta kontraerasoan datori Zeta. Olabarrietarekin jokatu nahi zuen. Azkarri bidira atzelariak eta orain falta argia eta txartela erakutsi dio Álvaro Garziari epaileak. Kamisetatik argi eta garbi oratu dio Errioxarrak. Eta bigarren txartela beraz kanpoko taldeko Álvaro Garziarentzat. Izketan orain Otegi eta Sánchez Alba epailea. Conversa Otegi, el colegiado, tras la tarjeta a su compañero, a Álvaro García, segundo amonestado del encuentro. Ya entra al terreno de juego Junior Vita. Se permitía el cambio, pero finalmente el colegiado, que ha decidido volver a reanudar el encuentro, ahora sí va a ser Junior Vita quien entra al terreno de juego en sustitución del lesionado Aymen Yelbat. Lehen aldaketa beraz, partidako 60. minutua beteko denean, txaloak Junior Vitarentzat, 2005an baita ere jaiotako jokalariarentzat. Badirudi zelai erdian jarriko dela Junior Vita. Eta Gerenabarrena izango da hegalekoa. Hementxe Gerenabarrena baloia martxan jartzeko prest. Beraz, badirudi hegalean kokatuko dela Lekeitiarra. Lagun baten bila, kapitaina hementxe Gerenabarrena, Izetaren bila. Arriskua urrundu nahi dute Tudelanokoek. Azkenean, baloiak Jauregizarren hankan jodu eta alboko saka izango du Tudelanok. Alaxe da, Gerenabarrena izango da ezkerreko atzelaria eta Junior Vita zelai erdira pasada. Tudelanok dauka baloia, Carbonelek atzera. Álvaro Garziarekin berriz ere Zaragozako aurrelaria jaso du hementxe Carbonel zelai erdian. Santagosarekin Carbonel beste behin eskuinara zabaldu nahi zuen. Colauren bila. Cacereñon, Jeidan edo Alziran ibilitako jokalariak baloia galdu du. Eta orain erasoan Bilbao Athletic eskuinegaletik hementxe Aingeru Olabarrieta. Baloiarekin korrika, beti arriskua sortuz, Arabarra, eskerrez erdiraketa jardezake, ona da erdiraketa begarren zutoinera. Ez da iritsi errematera Mateus, aldaratzean, Izeta! Eta txilena egin duen errematea kanpora bidali du. Sekulako saiakera Izetarena. Qué ocasión acaba de tener Izeta. Espectacular el remate de Urko Iruretagoiena. De chilena, a punto ha estado de hacer el gol del año. Si llega a entrar, seguro que ese gol estaría entre los mejores de la temporada, pero se le ha ido por poco su remate. No es la primera vez que lo intenta. Es un jugador atrevido, que además tiene mucho acierto. Esta vez no lo ha conseguido, pero sin duda que la jugada, el remate ha sido espectacular. Cambio también en el Tudelano. Se marcha Joel Rodríguez. Entra en su lugar con el dorsal número 11, Iván Martínez. Lehen aldaketa egin du Tudelano, hemen entzuten dugu speakerraren ahotsean. Iván Martínezek Joel Rodríguez ordezkatu duela. Beraz,
Aurrekaldean aldaketa egin du Oriol Rierak. Aldaketa bana talde bakoitzean. 73. minutua beteko denean, hemen Lezaman oraindik bat eta huts irabazten ari da Bilbao Athletic Tudelanoren aurka. Zelai erdian Ibon Sánchez, ez dago ezer, esku eske zeuden Tudelanoko jokalariak, baina epaileak ezetz argi eta garbi esan du. Eta jokoak aurrera darrai, hementxe Jon de Luis, atzetik aurrera baloiarekin, eskerrez Izetaren bila, Izetak ez du baloi hori jasoko, alboko sakea izango du Club Deportivo Tudelanok. Xavier Irurita jarriko du baloia martxan, 22 zenbakidunak, Iban Martínezen bila. Zelairatu berri den jokalariak ez du kontrola egitea lortu, eta hortxe Hugo Rincon erasora orain, areatik gertu, Nafarra, barrutik, Aingerura Barrietaren bila, Junior Bitak eskerrera, hortxe dago Beñat Gerenabarrena, eskerrerago Carlos Mateus aurkitu du, Bilbotarrak berriz ere, Lekeitiarrarekin jokatu du, eta honek atzerago hortxe Jon de Luis, zelai erdian, Unai Egiluzek, berriz ere de Luisi, baloia itzuli dio, fresko dago orain Iban Martínez eta presiora doa, hala ere Bilbao Athleticek baloia mantentzen du, hortxe Padilla, luze eskuinez, Ibon Sánchezek saltoa egin, ez du burukada egitea lortu Tudelanoke, jabetza berreskuratu Lurrera Bita, eta Santagosa Bitak falta egin dio Santagosari, eta baloia Tudelarentzat izango da. Azkar atera du Mikel Santamariak, Ramon Riegorekin, falta eske Asturiarra, ez du hori adirazi epaileak eta arriskua egon daiteke orain, lekuz kanpo dago ezkerreko atzelaria, eta Ola Barrieta hortik erasoan eskuinagaletik dator, baina ez du Izeta aurkitu eta ondo deusestatu dute arriskua Tudelanoko atzelariek. Jauregizar, Junior Bita, atzera Gerenabarrenarekin, ezkerregalean argi eta garbi, erdilaria Jon de Luisek burua altxatu, laguntza eske, eta Ibon Sánchezekin jokatu du. Ibon Sánchezek Carlos Mateus aurkitu nahi zuen, ez dute elkal ulertu, baloia kanpora joan da, alboko sakea izango dutu Tudelanok. Hala ere txaloak armaietatik, gure jokalarientzat. Hortxe Xavier Irurita. Baloia lapurtu du Bilbao Athleticek, Ibon Sánchezek Izetarekin jokatu nahi zuen, kanpora bidali dute baloia Tudelanoko atzelariek, alboko sakea orain Bilbao Athletiki dagokio. Eskerregaletik, Beñat Gerenabarrena jarriko du baloia martxan. Inolako presari gabe, 8 zenbakiduna badoa, baloi horren bila. Areatik gertu dago Beñat Gerenabarrena, beraz, jokaldi arriskutsua izan daiteke. Hementxe Beñat, Carlos Mateusen bila, luze Juan da Baloi hori, eta ateko sakea izango du Club Deportivo Tudelanok. Saque de puerta para el conjunto visitante. Sacará de nuevo en corto, insiste en jugar desde atrás el equipo de Oriol Riera, el equipo de la Ribera Navarra, que busca el empate. Estamos en el minuto 66 y medio de partido. De momento gana el Bilbao Athletic, gracias al gol de Aymen Yelbat en el 18, un jugador que ha tenido que abandonar el terreno de juego hace unos instantes por lesión. Jaureguizar que quería marcharse de su par. Hay falta sobre el centrocampista de Bermeo. Balón para el Bilbao Athletic. Pondrá el balón en juego Unai Egiluz. Finalmente va a dejar que sea su guardameta, Alex Padilla, quien golpee en largo en busca de algún referente ofensivo, como lo puede ser Carlos Mateus, que es quien va a saltar ante Álvaro García. Se lleva la pelota Xavier Irurita, en largo el de Villaba, buscando al recién incorporado a Iván Martínez. Iván Martínez que corre, Iván Martínez que quiere llevársela, pero le va a cerrar el paso Jon de Luis y manda fuera esa pelota. Saque de banda para el Club Deportivo Tudelano. Askar orain Nafarrak, baloia martxan jarri dute berriro, denborari galdu gabe, Oriol Rieraren taldea,
Kapitaina jaso du baloia hementxe Mikel Santamaria, eskerrera zabaldu du, hortxe dago Ramon Riego, Asturiarrak, kanpotik barrura, eskuinera aldatu du jokoaren norantza, hortxe Mikel García aurkitu du, Mikel García eskuinera, Kolauren bila, ondo Mateus, baloi hori urruntzeko eta Izetadi, baloi horren bila zetorren, akatxe egin du Álvaro García, baina azkenean baloia urruntzea lortu dute Tudelanokoek, baina kontrolpean daukate jabetza, hortxe Santagosa, Mikel Santamaria, hementxe kapitaina irudietan, atzera, bost zenbakidunak, Pablo Garcíarekin, Pablo Garcíak Dani Santagosa aurkitu du, Dani Santagosa Ebrotik datorren jokalaria da, baita ere Tarazonan, Toledon edo Leioan aritutakoa, luze, lagun baten bila, falta eske, Aingeru Olabarrieta lurrean gelditu da 27 zenbakiduna, ez da ezer egona epaiaren aburuz, lurrean oraindik Aingeru Olabarrieta orain ikusiko dugu irudietan, erasoan dator albotik Ramone Riego txistuka saleak, ez du partida eten epaileak, altxatu da zorionez hemen ikusi dugu irudietan Aingeru Olabarrieta, eta falta egin diote Hugo Rinconi, gainera txartela erakutsi dio Tudelanoko jokalariari epaileak, hirugarren txartela, hemen protestaka Ramón Riego, tercera amonestación para el conjunto navarro. Hirugarren txartela beraz, Tudelanoko jokalari batentzat, 79. minutu honetan. Falta martxan jarri du Unai Egiluzek, luze, Izetaren bila, Izeta arearantz, baina askarrago ibili da Mikel Santamaria, arriskua urruntzeko, kanpora bidali du Jauregizarrek eta alboko sakea izango dute kanpoko taldekoek. Badatoz aldaketa gehiago Tudelanon, bikoitza egingo du Oriol Rierak, bitartean jokoak aurrera atarrai, hementxe erasoan Bilbao Athletic, ala ere arriskua urrundu du Álvaro Garcíak, baita ere urrundu egin du baloi hori Gere Navarrenak, Olabarrietaren bila, hementxe Mikel Santamaria, eskerre galean luze eskerrez, Iban Martínezen bila, Iban Martínezek ez du kontrola egitea lortu. Eta orain, falta adierazi du epaileak, Carbonelli falta egin diote, Hugo Rincone gainera txartela ikusi du, lehen txartela Bilbao Athleticeko jokalari batentzat. Ez dago ados Hugo Rincon. Zorionez jaikida eta arazorik gabe jarraituko du 20 zenbakidunak Luis Carbonelek, Zaragozako aurrelariak. Eta ere Real Madrilen arrobian ezitako jokalaria. Eta orain jokaldi arriskutsua izango du bere taldea Club Deportivo Tudelanok. Berdinketaren bila joateko badatoz errematera. Tudelanoko jokalari guztiak. Kolau jarriko du baloia martxan, eskuinez, baloia penalti puntura ondo. Buruz Unai Egiluz. Arriskua aldentzen saiatzeko kornerra lortu du gutxienez bere alde Tudelanok, bigarren zatiko barkatu lehena, eta hain aldaketak datoz, Carbonel kanpora, eta Sito Barrera zelaidatuko da, eta baita ere Santagosak zelaia utziko du, eta Gianluca Simeone zelaidatuko da, Gianluca Simeone, Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeoneren semea da, Atlético de Madrilen entrenatzailearen semea, 3 seme ditu eta 3 futbolariak dira, Giuliano, Gianluca. Eta 3 esaten dugune moduan, eta Giovanni Napoleseko aurrelaria, 3 futbolariak dira. Golaren bila orain Tudelano, 2 aurrelari zelaidatu ditu, Oriol Rierak, hementxe Gianluca Simeone, lehen baloia ukituz, bere alde kornerra lortu nahi du Argentinarrak, eta bere helburua lortu du Buenos Aireseko
aurrelariak esaten genuen moduan, Diego Pablo, el Txolo Simeoneren semea da Gianluca Simeone, eta Juliano eta Giovanni anaiak ere futbolari profesionala dira. Juliano Alavesen dago, min hartuta, denboraldi aurrean, eta Giovanni Napolesen jokatzen ari da. Erasoan berriz ere Tudelano adi jaurtik eta urrutitik egin du Andres Barrera zelaiatu berri den ezkerregaleko atzelariak. Kanpora zuzenean joan zaio errematea, teko sakea izango du Alex Padillak. Atezain Zarauztarrak martxan jarriko du baloia. Luze, Carlos Mateusen bila. Baloia kies egingo dio Ibon Sánchezi eta alboko sakea izango du kanpoko taldeak. Orain falta egin du Getxoztarrak. Baina baloia Tudelanorentzat izango da beste behin. Antonio Otegi, Pablo García. Hortxe Mikel García luze Simeoneren bila. Hortxe Antonio Otegi berriz ere. Junior Bita jaso du aldaratzea, hementxe Junior Bita zelai erdian, eskuine galera zabaldu du erdilariak, baloia Hugo Rincón eta Mikel Jauregizar. Zelai erdian, Bermeotarra. Ezkerrera zabaldu du baloia kapitainarentzat, Geren Navarrenarentzat, hementxe atzera, hortxe dago Padilla eta De Luis eta Jauregizar, lurrera jauzi da Bermeokoa. Baina ondo kostaldeko beste gizon bat, Lekeitioko Beñat Geren Navarrena baloi hori berreskuratzeko. Pablo García, Antonio Otegi, que se ofrece para iniciar la jugada desde atrás, el centrocampista de Mendavía, que combina con el capitán, con Mikel Santamaría. Este abre hacia la izquierda para Sito Barrera, que encuentra por dentro a Gianluca Simeone, se marcha bien de su par, el argentino que juega hacia el lado derecho, puede haber peligro, Irurita, área barruan Irurita, atzera, eman nahi zion berriz ere baloia, Kolauk Iruritari, ondo aldendu dute arriskua Bilbao Atletikeko atzelariek, alboko sakea izango du Tudelanok, azken ordula urdena, jokatuko da hemen Lezaman, 15 minutu besterik ez dira falta partida amaitzeko, Bilbao Atletikek bere abantaia mantendu nahi du eta Tudelanok gutxienez berdinketa lortu. Horren bila doa Mikel Santamaria luze kapitaina, Gianluca Simeoneren bila Iban Martínez aurkitu nahi zuen, baina ez dute bertalu lertu. Pedían cesión los jugadores visitantes, no lo considera así el colegiado aragonés, que dice que el juego siga. Va a golpear en largo Alex Padilla, el guardameta de Zarauz, que busca en largo a Carlos Mateus. El balón que se lo lleva finalmente Beñat Geren Navarrena, combina con el 21, se la lleva finalmente el 12, es Ibon Sánchez que cae al suelo, se la lleva, se la rebaña finalmente Jaureguizar, aunque el balón le cae al Club Deportivo Tudelano. Álvaro García recupera a Mikel Santamaría, a Andrés Barrera que se marcha bien de su par, Barrera que quería jugar por dentro con Simeone, recupera no obstante el balón su equipo tras tocar en un jugador del Bilbao Athletic, Antonio Otegi, zelai erdian, jokoaren norantza aldatu, hemen eskerre galean dator, erasora Ibane Martínez, kanpotik barrura, maika zenbakiduna, barrutik Kolau aurkitu du berriz ere, atzera hortxe Álvaro García, orain nagusi jabetzan, Club Deportivo Tudelano, berdinketaren bila, kanpoko taldea, hortxe eskuine galetik dator, erasora Xavier Irurita, borrokan Ibon Sánchezekin falta egin du nafarrak, Geren Navarrenari falta egin dio Xavier Iruritak eta beste aldaketa bat egingo du Carlos Gurpegi, Andosillako entrenatzaileak. Segituan kontatuko dugu, ea orain epaileak aldaketa egitea usten duen. Luis Bilbao prest dago sartzeko prest, beste bi aldaketa gehiago, aldaketa hirukoitza egingo du Carlos Gurpegik, baita ere Barela hortik dago. Segiduan jakingo dugu nortu diren
Zelaia usten duten jokalariak, adi hortxe Urko Izeta presiora zetorren, baina ondo lortu du baloi hori urruntzea Pablo García, gainera orain falta egin diote Antonio Otegiri, eta ea aldaketak datozen, hala da, badator, Ibon Sánchez da zelaia utziko duen lehena, bere ordez Pello Canales zelaiatuko da, baita ere Olabarrietak zelaia utziko du, bere ordez Iker Varela sartuko da, eta Luis Bilbaok Txalo Zaparra da honekin, Carlos Mateusen tokia hartuko du, por lo tanto triple cambio en las filas del conjunto que dirige Carlos Egurpegi. Se marchan Mateus, Olabarrieta e Ibon Sánchez. Entran en su lugar Pello Canales, Iker Varela y Luis Bilbao. Orain entzungo dugu speakerraren ahotsean. Eta berriz ere partida martxan dara. Antonio Otegi baloiarekin, Mikel Santamaria, luze, Gianluca Simeoneren bila, baloia kontrolatu nahi du argentinarrak, baina aurrera duta zegoen, Jokas kanpo beraz, baloia Bilbao Atletiki dagokio, azken 10 minutuetan murgilduko gara aurki, 11. Garaipena erreskadan batu nahi du Bilbao Atletikek, 13. jardunaldi honetan Barelaren bila, Padilla ez du Barakaldoko jokalaria aurkitu atezainak, hala ere berriz ere Barelak baloi hori atzera bidali du, hortxe Jauregizar dago, Jauregizarrek kontrolpean darama baloia, horda da bere baloi hori Canales entzatadi arrezulan ondaiteke Canales, eta gola! Canalesen gola, partidan sartu berri Barrikakoak bigarrena lortu du 80. minutuan, gola Pello Canalesek bigarrena egiteko, Bilbao Atletikek bi, Club Deportivo Tudelano Kutx. Gran acción del Bilbao Athletic, el pase ha sido buenísimo para Pello Canales, que también dentro del área ha dejado atrás a su par para definir con maestría ante Pablo García, que no ha podido hacer nada ante el remate por bajo del recién incorporado, el centrocampista de Barrica, también en edad juvenil la pasada temporada. Pello Canales, que establece el 2-0, amplía la ventaja el conjunto de Carlos Gurpegui a falta de 10 para el final. Marca Pello Canales, Bilbao Athletic 2, Club Deportivo Tudelano 0. Bigarrena egin du, momentu oso garrantzitsu batean Pello Canalesek, estutzen ari zen Tudelano berdinketaren bila, baina Pello Canalesen golak garaipena gertuago izatea ahalbidetu die Leo Ekumei, eta ondo ospatu dute Bilbao Athleticeko jokalariek. Pello Canalesek bere lehen gola lortu du Bilbao Athleticeko elastikoarekin. 9 partida daramatza. Beraz, gaur egun berezia da baita ere Barrikako erdilariarentzat, eta gehiago nahi du Bilbao Athleticek orain erasoan. Barela, eskuinegaletik hementxe Canales, Canales eta Barela fresko daude, zeraiatu berri dira biak. Hemen Barela barrutik, Jauregizarren bila, Jauregizarrek eskerrera zabaldu du baloia, hortxe eskerrean Luis Bilbao dago, berriz ere Jauregizar area hartzean, Bermeotarrak ez du kontrola egitea lortu ala ere baloia, Junior Bitari jauzi zaio orain, Txaloka, saletuak, Grenabarrena, Luis Bilbao, Berangokoak barrura, berriz ere Junior Bita, Unai Egiluzek eskuinera hortxe Hugo Rincón aurkitu du, berriz ere Junior Bita, Malau zenbakidunak, atzerago hortxe Jon de Luis aurkituz, en el círculo central, el central Navarro, formado de la cantera de Osasuna, con pasado en el Subiza y en la Mutilvera, que busca el tercero el Bilbao Athletic y lo encuentra
por mediación de Varela, el tercero que llega en el 82 de partido, que prácticamente sentencia el encuentro. Iker Varela, que no perdona ante Pablo García con la zurda. 82,5 de partido, amplía su renta el Bilbao Athletic, marca Iker Varelaren gola. Hiru eta huts Bilbao Athletic entzat, Bilbao Athletic hiru, Tudelanok huts, Iker Varelak hirugarrena lortu du, eta ia erabakita utziko du partida gol honek. 7 minutu besterik ez dira falta norgehiagoka bukatzeko, eta Iker Varelak hirugarrena lortu du. Posarren daude Bilbao Athleticeko jokalariak, baita ere saletuak hemen Lezaman 11. Garaipena gertuago, 20 zenbakidunak gola lortu du bere hirugarrena denboraldi honetan. 12 partida jokatu ditu dagoeneko Baragaldoko jokalariak, gola eskaintzen saletuei hementxe irudietan. Iker Varelaren gola, Bilbao Athletic 3, Tudelanok huts. 2 goles prácticamente consecutivos que dan mucha tranquilidad al equipo de Carlos Gurpegui, que sigue de pie, como vemos en el fondo de la imagen, pero ya seguro que mucho más aliviado después de ver cómo el Tudelano estaba apretando en busca del empate, y en apenas 2 minutos deja prácticamente visto para sentencia el encuentro el Bilbao Athletic, gracias a los goles seguidos de Pello Canales y de Iker Varela. Se prepara una nueva permuta en el Bilbao Athletic, va a ser la última ya en las filas del conjunto de Carlos Gurpegui. Azken aldaketa egingo du Carlos Gurpegui, partida ia erabakita dago, baina oraindik 5 minutu falta dira bukatzeko. Luze jodu Padillak, hortxe Luis Bilbao, Otegik jaso du aldaratze hori, Nafarrak Iban Martinezen bila, falta egin du Iban Martinezek, eta hementxe aldaketa Urko Izetak zelaia utziko du. Bere ordez, 19 zenbakiarekin Inigo López, Deriotarra zelairatuko da. Aurrelari moduan jokatzeko se marcha el Pichichi, hoy no ha podido marcar, aún así su trabajo ha sido ingente, así se lo corresponde la grada de Lezama con una ovación cerrada. Para el dorsal número 9 también hay otro cambio en las filas del Club Deportivo Tudelano, se marcha con el 3. Ramón Riego entra en su lugar con el 12 Borja Vicent. Y otro cambio más también en las filas del conjunto de la Ribera. Con el 8 se marcha Antonio Otegui. Y va a entrar con el 15 Manel Valdivia. Beraz, bi aldaketa egin ditu Tudelanok, Valdivia eta Vicent zelairatu dira. Eta Bilbao Athleticen Inigo Lópezek Urko Izetaren tokia hartu du. Azken 5 minutu haue jokatzeko. Padillak luze. Beste atezaina jaso du baloia, Inigo López ez da iritsi kontrol horretara. Inigo López pasaden asteazkenean Evertonen aurka 21 urte zazpiko taldearekin egon zen, bat eta huts galdu zuen Athleticek talde Ingalaterrako taldearen aurka. Premier League International Cupea jokatzen ari da aurten 21 urte zazpiko taldea, talde honetako Bilbao Athleticeko eta Baskoniako jokalariek osatzen dute taldea hori. Han egon ziren Carlos Gurpegui eta Iraia Iturregi eta Inigo Lizarralde laguntzaileak. Esperientzia polita da mutilentzat, atzerriko taldeen aurka lehiatzea, eta dena da aberasgarria jokalariaren hezkuntza honetan. Como decimos, es una experiencia enriquecedora la Premier League International Cup, que por ejemplo disputó el pasado miércoles Íñigo López ante el Everton, con derrota para los jugadores del Athletic por 1-0. También se jugó contra el Crystal Palace, también jugará ante el Liverpool en el mes de enero, una competición sin duda atractiva. También con el Fulham en el mes de diciembre, nos habíamos olvidado de ese encuentro, una competición, como decimos, atractiva para seguir dando pasos en la formación, que es lo que en definitiva importa en la cantera de los equipos de la base.
últimos minutos de este, de momento 3-0, Bilbao Athletic 3, Club Deportivo Tulano 0. Si nada cambia, todo hace indicar que el Bilbao Athletic va a sumar su 10ª victoria consecutiva. Ahí es nada, 11 victorias seguidas, son 33 puntos consecutivos de los 34 que tiene. Nada más y nada menos que no pierde desde aquel partido ante el Utebo aquí en el Lezama, en esa jornada segunda. Y desde entonces han sido todo victorias. Es una racha espectacular con 27 goles a favor, tan solo 4 en contra. Gran labor la que está haciendo el equipo dirigido por Carlos Gurpegi. Sekulako denboraldia osatzen ari da Bilbao Athletic, lehen postuan. Nabarmen gainera abantaila handiarekin, Tudelanosen bigarren sailkatua 6 puntutara zegoen, orain 9 puntutara dago bigarren sailkatua, orain ikusiko dugu besteek zer egiten duten, agian Tudelanok posturen galduko du, baina hala ere abantaila oso handia da, oso interesgarria, eta ondo egiten ari dire, gauzak ondo egiten ari diren seinale. Gehiago nahi du Carlos Gurpegiren taldeak, erasoan eskergaletik alboko sakea izango du Beñat Gerenabarrenak, partidako azken minutua gertu daukagu, baina amaiera arte borrokatuko dute Lehoikumek. Gerenabarrenak Luis Bilbaorekin jokatu nahi zuen, Berangokoak ez du kontrola egitea lortu, ala ere Bitak jaso du baloia atzera, Egiluzekin atzera Gortxe, Alex Padilla, que es el último de la fila, juega en largo, golpea hacia Íñigo López, que quiere controlar y consigue con éxito además esa pelota. Juega con Varela, Varela en el círculo central, atrás para Jon de Luis, que es Gerra Zabaldu du Hortxe, Beñat Gerenabarrena, Gerenabarrena eta Varela, Varela eta Egiluzek, lasai, baloia, Jauregizarri eman dio, Jauregizarriek bueltarria eman eta eskerrera zabaldu du, hortxe dago Luis Bilbao barrutik, Canalesen bila, Canalesek izkin egin, Canalesen jaurtiketa eta gola, sekulako gola Canalesentzat bigarrena, beretzat, laugarrena Bilbao Atletikentzat, partida erabakita usteko orain bai, gola Canalesek, Bilbao Athletic lau, Club Deportivo Tudelano Kuts. Llega el cuarto, el segundo en la cuenta particular de Pello Canales. ¡Qué golazo desde la frontal! El disparo seco, raso, inalcanzable para Pablo García, que nada pudo hacer. 4-0 en el minuto 90. Bilbao Athletic 4, Club Deportivo Tudelano 0. Cuando se van a añadir también algunos minutos de descuento, enseguida salimos de dudas. 7 son los que se van a jugar en esta segunda mitad. Lo celebra Pello Canales. Posik dago barrikako erdilaria, bi gol egin ditu gaur, estreinekoz golegile Bilbao Athletikekin eta birritan zulatu du Pablo Garcíaren sarea. Doblete para Pello Canales, sin duda, contento el centrocampista de Barrica tras estrenarse como goleador y además por partida doble con el filial rojiblanco. 7 minutos más son los que se van a jugar, como vemos aquí en el rótulo en Lezama. El partido totalmente ya sentenciado, pero el colegiado ha estimado oportuno añadir estos 7 minutos debido a los cambios, también a las atenciones que ha habido en esta segunda mitad. Jon de Luisek, Eskerrera, Beñat Gerenabarrenarekin, erasora dator Luis Bilbao. Ondo defentsa lanetan Club Deportivo Tudelano orain, baloia berreskuratzeko ala ere Canalesek lortu du jabetza bere gain hartzea. Jauregizar, Canales, Luis Bilbao, Irukia Itxiz, berriz ere Canales. Canales que está crecido ahora, que cambia la orientación del juego, donde aparece en el lado derecho Iker Varela, pide la falta, no la hay, juega atrás con Hugo Rincón. Hugo Rincón baloia, Varelari bueltatu dio, Varela que en el 1 para 1 quiere marcharse de 2 rivales, lo consigue Varela, golpea Varela, buscaba el quinto el Bilbao Athletic, atrapó, embolsó la pelota Pablo García. El Bilbao Athletic ahora jugando a placer, se le ha puesto totalmente cuesta abajo el partido en estos últimos 10 minutos. El Club Deportivo Tudelano que quiere evitar que el resultado sea más amplio, también es importante de cara a posibles desempates, el golaveraje. Es un botín importante este 4-0 que consigue el Bilbao Athletic. Garaipen garrantzitsua da,
zen eta berdinketa badago sailkapenean, 4 golengatik irabaztea zure aurkari zuzen bati, ia puntu bat gehiago ematen dizu horrek, beraz baita ere oso garrantzitsua da emaitza hau Bilbao Atletikentzat. Iker Varela katzera, Sito Barreraren presioa ona zen, baina Varela katzera jokatu du luze orain Bilbao Athletic. Azken minutuetan ere intentsitate handiarekin Carlos Gurpegiren mutilak alboko sakea daukate bere alde. Beñat Gerenabarrenak jarriko du baloia martxan. Atzera jokatu du Lekeitioko jokalariak. Zelaiherrian hasi eta eskerregalean amaitu du partida. Hementxe Unai Egiluz. Jauregizar, Egiluz. Atzera gortxe Alex Padilla. Bakarri dago Mikel Santamaria. Hala ere arazoak izan ditu baloi hori ateratzeko. Bilbao Athletic berreskuratu du baloia hartxe. Berriz ere Pello Canales. Arriskua sortu nahian Barrikarrak. Luis Bilbaorekin. Luis Bilbao consigue evitar que la pelota se escape del rectángulo de juego. No consigue marcharse aún así de su par. Y la saca el conjunto tudelano. A ver si le dura muy poquito la posesión al equipo de la Ribera Navarra. Recupera Junior Vita. Juega con Gerenabarrena. Jaureguizar cierra el triángulo con Vita. Este para Aguiluz. Aguiluz con Vita en el círculo central. Levanta la cabeza al 14. Se lo piensa, se gira sobre sí mismo y juega atrás de nuevo con Unai Aguiluz. Este más atrás si cabe para Alex Padilla. Tocando y tocando hasta que llegue el final. El equipo de Carlos Gurpegui, que se va a llevar su 11ª victoria del curso gracias a los goles de Aymen Yelbat, el doblete de Pello Canales y el gol también de Iker Varela. Los 3 últimos en el tramo final del encuentro. Quizás el resultado es algo engañoso, pero sin duda el triunfo es merecido para el Bilbao Athletic, que quiere más, que ataca por el costado izquierdo Gehiago nahi Carlos Gurpegiren taldeak, eskerregaletik erasoan orain Luis Bilbao, badoa arearantz, berangoko erdilaria, falta egin du 11 zenbakidunak, ala adierazi du epaileak, beraz, baloia Tudelanori dagokio. Azkar atera du Tudelanok, bere gola nahi dute nafarrek. Porrotarekin bueltatuko dira etxera, baina gutxienez markagailuan gerturatu nahi dute hementxe Kolau. Kolau 10 zenbakidunak ondo egin dio izkin Iñigo Lopezi, eskuinara zabaldu du jokoa. Ondo zegoen hor Adi, Luis Bilbao baloia berreskuratzeko, Pello Canales, Beñat Gerenabarrena, Canales. Berriz ere Gerenabarrenarekin eraso dator Lekeitiarra, atea itxi diotela ere eta gainera falta egin du orain Junior Bitak. Baloia Tudelanori dagokio, azken minutu erdia besterik ez da falta hemen Lezaman, erritmoa nabari mantxotu da. Dena erabakita dago, baina azken minutu hau jokatu behar da. Barrutik, Baldibiak, Kolau arkitu du, Alejandro Forner, Kolau. Barrutik jokatu nahi zuen Iban Martinezekin, ondo berzuetu du baloia Bilbao Athleticik, Adi orain arriskua egon daiteke eskerregaletik Luis Bilbao, are erantzator berangokoa, are barruan jada 11 zenbakiduna, baina ezin izan du jaurtiketa egin Luis Bilbaok, eta orain falta adierazi du epaileak, eta txartela erakutsiko dio Jauregizarri. Azken minutuan pena izan da txartela hau ikustea, baina falta ondo egina dago. Bigarren txartela Bilbao Athleticeko jokalari batentzat. Amonestado Mikel Jauregizar. Una pena, como decimos, esta tarjeta en los últimos segundos del partido, pero es una falta que se puede decir que está bien hecha. Sale desde atrás el conjunto tudelano. Últimos segundos del encuentro. La victoria que se va a quedar en casa, la 11ª consecutiva para el Bilbao Athletic gracias a los goles de Aymen en la primera mitad, del doblete de Pello Canales y de Iker Varela, también el tanto del 20 para dejar este 4-0 que parece ya definitivo. Últimos 10 segundos del encuentro, azken 10 segunduak. Besterik ez dira falta hemen Lezaman, beste garaipen bat kateatuko du Bilbao Athleticek, alaxe da, orain amaiera adierazi du epaileak, eta beraz Bilbao Athleticek bere 11. Garaipena erreskadan lortu du txaloak zaletuek jokalarientzat,
11ª victoria consecutiva para el Bilbao Athletic, 4-0 ante el Club Deportivo Tudelano. Sigue en lo más alto de la tabla el conjunto de Carlos Urpegui, que la próxima semana visitará al Náxara el domingo a partir de las 5 de la tarde. Nosotros que también nos marchamos, como vemos que lo hacen los jugadores de ambos equipos tras saludarse entre ellos y con el trío arbitral. Recuerden, 4-0 el Bilbao Athletic se ha impuesto al Club Deportivo Tudelano lauta irabazi du Bilbao Athletic Club Deportivo Tudelano bigarren sailkatuaren aurka. Beraz, lider jarraituko dute Carlos Urpegiren mutilek. Eskerrik asko zuen arretegatik eta hurrengora arte, agur!